bori koko na me ko na me mari koko me kami papa ya be fadaka adai mari koko wa sima wo libi aja woni tama me ko so mo ska na me pon sama no to aduane ma wudi won kan no pon sama no to aduane ma wudi dia ba dia ba ko dia ba dia me sim na dia ba da ba dia furu sara dia yensie baba mi baba ma wo san baba mi sasa wona o ka ta me fa no krisa me fa oba no bra na papa wada woro ma kwa be champo me bo a kwa me mo aba no me na wo ka fa no ya se wundi 50% na to bori koko na me ko na me mari koko 50% me kami papa ya be fadaka adai mari koko wa sima wo libi aja woni tama me ko so mo ska na me pon sama no to aduane ma wudi won kan no pon sama no to aduane ma wudi dia ba dia ba dia ba dia me sim na dia ba da ba dia furu sara dia yensie baba mi baba ma wo san baba mi sasa wona o ka ta me fa no krisa me fa oba no bra na papa wada woro ma kwa be champo me bo a kwa me mo aba no me na wo ka fae na wo ba ye na tese mami wona ne wasam dada ntokwa wa hyase yi nya botere bobo me medua yenku wo finechi edo so bodua mami kisiwa bo asam ne tofa na me nkoma kwa me champo akwa aba na me ne nantese ba ta asam nyina ne se me nua ba na bla ye be fa no no yale ye eno wu ye wo mampon ti blade ni chef fridge mo na busuafo ba me ye she da ye de be ye yie no eye ne da no so ye ne ye fla bla yi busa ne se e mu na betimi ayi aba ye nya duane wo se ayenye ye aduane canopy esiri pe ma de ye chen bla ya mfefunu na ama efiri wo kono so no wo mfla busuani bi aba ne ho mplensa wonu so wanka hwe ubusa nse da ye be yi furu na si a wo kan wo ma wa yi bia ela me de ba se mo mfla be ma na musa de kronti a menu ala ka fridge mu fie miensa o me anyi funu na ye fle na wo ma mame ebra mo se mo be ye yie no mo bo be me ya mane de ba che ni nyina na ya mo di date ni ma no de ba che ni nyina na date bai na mo susu se mo be ye yie no owura fi enti no dane duru ye no mo ye bibia se ne mo be ye yie e de na mo ye ye be ba che ye aduane mo fa agoro ya fa agoro yesu so loku tete pa no pa e no mo de hye so ya te bobo mi ya fa agoro na mo so bodiam kisiwa mo fa agoro ba ba ya na kete be ba che de bi fa ai franze system yo yesu so loku ba ya na pesa unua na betena ha no wo so fa so loku e ba ase na mimi sa no mo tere bi ko ye hia sa evidence we nyina ni ye hunu sadia asam si ye mame mo ye aduane me boa aduane ba na mo ye ba cha na pa ne de ye nkra dokro mo ye nkra dokro na pa no e ne cheto no ye jollof kakra na mo ye jollof kakra nkra dokro na pa no enu ye fu na ho ye kosie ba ni abedi ansa ni akobodwa data ye yie no esi nkonwa brontwe ne mu amen ena mo ye jollof ka ho eti ayie no anya amaso no nuane nyina mo ye deda yi ba to ni anu bo mi ankasa kwa me ka se mu be bi aduane ne fa ye mpo ana eto ayie na anya amaso aduane kwa de ma hwe akira kwan enti wo mo ba na ho fo na mjiri so mu yi dokro na ma mi ankasa de aduane so sa mi na ho ba be sia me se mfanye ye enti be sia ni nyina ye me ka be pem sa amle una akopa besia ye aduane no se wo ye mfanye se ga se ke ye se omonya futuwe asede se me hwe bi ma na kopa besia na mo we nyina si yi akwa me champon wa fafuru na ama mo frɛ no me ba to yakwa no home plans en wo sesei yakwa ye din ka kwa ne wa ama ya yi bia na yakwa ne telefon ka che ne se furu na ye na nya amaso enti na ya ba no ho nso wa nka ba akokora de yakwa no de ne ko no wo fa ho se na omna ni ebedi bro nya nti ye sanke yakwa fa nkora no na ma bedi bro nya no wo fa ne ka se yam twan ye sie furu ni wi a na de nkora ni nyina akọ nti bla yi mkora me ka che se ke di bro nya wi abo so pepe mu no wa kyerɛ mu nyina kwa me champo wa ha wa na fa funu na ama mama boka ma ye nuane afa goro
eya kwa me champo me mo akwa ba biem na no ye frɛ wo e wo nkomo wei so ene ye sabra fi se funu no ye nkyai ma ne se fridge mu biem e wo se de mani mu ya yi de yesie ti brane hu na asɛm no mu no kore asɛm a wo yiri panyi wo ka si ahyehyɛ yi o mu no nyina na ye da ne duru na fa funu no bra wa fa ma o mama boka aye nuane ne ade asɛm no kura e wo mu ne sai it is our ball men and netie o yare ye nyina o te abusuafo nyina te obia ne ho so otimi tu ne na isi ho behwe ne dakrumpo o yare be 6 to 8 months ansa na odiwo obia tu na isi wa behwe na me ho na maame ni kunu o mo ka chem se ma ye bia ne se nkoyi a me fa oba no mra na o mo so mo o betimi no o mo fa moa itimi ko me free man pon ko ba bi owo no boase dia wo so ni na sister Ghana betimi kra de ma ye de akọ so say dey no si yare nti ba bia dropping ko duru na ka 200 Ghana me ko za ketwa nso hyemechi ko that time o yare nyina na ahodin ni ho ti bibia ba bia me fa bia na akola ne hyemechi e ko duru ho fa dropping free boase de koye na maami dan ne da o so akola num ko duru 3 days na din ho 3 days na din ho no ma oba ko toilet amena ko hwiegu me kwa ndasa akwala na ya sam din she akiri nti sa so am ko ba na akwala nti onu osu nti me kwa na din she akiri na mde ko sa 3 days no so e na maame ni kunu o mo frɛ me ka chem se ni kunu ka se one ne yiri ndi twa abe na me bas man fa pani na ma de kitwa ndi na chi na ama na so mo kwa abe so a kwan na behwe kitwa no nti ya se kam de ne ba na se maame ko di pa bia kwan na behwe kitwa no nti me san fa no nko to mo kan mi ju di ma hu se enya hwe bi no pese oje akwala hwe so bodue mo mame me mama shafo akwa ba emra Adom TV so of course na ye benada obraju medie Nhyira FM Kumase ya tena se na enkomo awia beka mensa ye enkomo na anu ada na efri ye mampon ene dompo ase ba ye ene sai abrantie ebi on kwa de wanyini kwa me champo wo vie sai wo sai sister years what do about sona ama yade aba oba na famawu na be ma na busuafo ene ne hye so da o mo be ye no eda ne duru ye be ma na oba na busuafo ahye ya wo mo be ye nuane ya fa agoro ene ade nyina be ma na woso wodi funu no ba no wan fa funu na ama ayenda ba ku yeda mienu enfie pole miensa ene akire efunu no da sa fridge mu ena na no wo ba no ya wawuo no ne nua panyi di case na ba wo ba na ye nisuo na o se Nhyira FM mu nso na memoa me na me nua esa fridge mu efie miensa ni ya no ane se na amene ene ato ye nsa frɛ be ma no ena me ne wo ka se be ma na oba no wuto no so ode na kwasa fridge mu no o wa ha eja asam ne mu awura ho anya asem no so betena ha na bebo dua kire ya sam na nkasa mu die nti na bere ne duru ye fafunu no bra wan fafunu na ama e ko mo abusia pani ka chem se no mhia ka so be ma nipa aba aba kan woni difunu na ye de aba enipa no so anya de wa ama ana before ba ne wu yi so no kwasem nyame anim ni e ka se dem si bo ka wo ba ne yare ho de na wo ba ne wu yi so so abofu bikura firi so ba ka chem se me fa 1 cedi kuramra no ma oba no honto na ka 1 cedi mi nyamfa e ma no because no yare a odi kan yare first one e ma no bi hwe na meja pade kura me ton a wo ye koda techima holy family ye yi no me kan boy no almost 5000 enchenchen de kura na enka ho eno na nru ba bia na sa yare nso be bom na me asom sans ko ye operation ono ho to no by 1 month time so ko ye operation ti firo ba na se me ni ahode bia me de ye adwuma bia but I then say kwa be fast way e be didi fast me didi ti ko ho ama me de na te se busuan yi wo mani bia yi yare nyina ubo busuanfo na mane fe o mu nyina ate obi o mu nyina ate maame wote maame te so boduam maame udi biem the pacho the master udi the same friend of fearful fie no kwasam udi mu odu oba ne ne wawuo no wo ba pa wa chem no bosome nkono wan wo da wo yam bosome nkono ya wo no e na awuo no ya wo sha fridge mu 3 years ni na den na yade ba ye mu yi mani ma ba ma yi ma wo buro ka fanfram ma bushani nyina wo boa ye me se wo boa ne se odi ka yare first no me so mba no ba ko e yare sebe e fom yade ni bi de me frɛ ne se nko won fa ne mra no de bi a me kofu mu a no so ahwe de wo yare no
am ye fra we say akola na ye den wawu eti memfa ayikra na me na kire yi no ye wo ha what me amfre o want to be the one say what the akola na ye den wo de na ba be 3 days ana me ni mi kunu na dan for ba kono mfra sabra kwa me se si an papa no sebe enya me na wo akola no se papa yo ene wo ye na ba ko wo so nti sa de a fa ni ko do mpa asra ne papa ni wo ho na do wu ye ntutu ye etitu wi a me so ba betna do mpa asma be de ba be hwa akola no wase an wo ba fa no no wo nyare eti sa de wo de na de ko no kwa hwe no na ne ho ba na wo de ba de abre me eti na mu bi sa me na de ko ye no nti sa ba tai ya be ba wa yare fom ya de ni wui aha de no yare fom ya de wo wu ye 3 days na wo to ni ka chiri ana o ba tai ya kana se mo so wui aha nti je se ababo ade na se ba sa ade tietie fo be se mo mwa me kakra wate ne ba se ma ya wate mo mwa me wo be ma ana me ma me mo be ma e ka kwa ti nya de wo ya ne da ka wo ti nya da me what's a wo ai what's away one to ka chenchem ni what it is afem kofi de hwan ya what it is afem so kofi kwanu tu we wa ya la be nya be kwanu tu ka kese no kofi kwanu tu wo fa no no kofi anya we do tie chiri yo be ba no ana to ya mpia ba kofi botere kofi kwanu tu nya botere papa kwanu tu me ame kama mami asama wo kai e mu oja what ade na se ni baba ko di ka wu eno musume na wo yira tai so yo ono so wu to so ti na ka wo sa wo te wo mase wi na le bani wi no achana atanso le bani wi no yeti ansa ne be ban betena ho hwe ne yiri so na akọ ha ye me no sa akọ me yefra me sa me ba ne yare ni nyina na wo fo fie asam nyo ayra kwa na sa ko no bo yare no yare no obana no yare no oba ho no ba no nyim me ba o yema kwala aketwa no enipa no hwe konkoma ni ma bi no ma na duru o yare oba ye no wa oba ne ka kire wo se ma no so betimi ahwe no nti me no ni nyina e konkoma ni no ho aw so betimi ahwe no ene wo kire de obagie no so obagie ska 1 million etu aboba 7 ai ena o se ade o de be ye edure de odwan muku na le furu no obe na me se 1 million no betue sika no ena aka se me fetu aboba ne nye den enka na me se ne me de so be den e be ka ho na aka odwan ni wo de ni de twa so ni ma bi nya botere o ka eno no o kan beji tu mu no wo se wo kwa benu anu no wa mabiem nkwa akọfa oba na ba enu anu no wa mabiem ena wo ma na ti se akwala na ye dai ewu ehọ no ti se akwala na ewu ye ba ho no ye frɛ obo ama ne onu nkusu bibia no frɛ eja champo de wo pesa wo kan nyina ne se die ntia wo mu sin konwa se wo mu ye wa mfafunu na ma ehọ ne bia ko no mi pa cho wo di ka ke no no na sike bie ne wo ntia na minim sa na ye no be me so de sike ne me ho asa ti se mu betimi de ka be fafunu na be ye na o fra wo mu ka sasa mo ehọ ba no mso before then so na mo chirika be bo mo chirika so mi se kurani die pa be ba enipa no so a oba be ka ho am yakọ no enipa na anya den ama ene nipa no fo me pe na bosia na me pe nipa na ma me full assurance se me sa be dey e be keska no eja wa nya sika ni nyina ko fra busua bo mama ne da na nkasa ne de ma fro mama da bi me se metu nipa na de chie ne me pe bosia ya woni sa wo sheda sa ba fa wo kire wo mo pa ni wo fa ba ko e frey e be chimi de me wo fa number na man ma me wo fa no e frey o mo ka che o mse na bo tere me ba o no fa no frey o mo e ka che o mse emu ni de entimi fa nye den e ma o frey hwan o frey abusuafo no abusua mu na de ache na de ache o pa ya frey me wo fa no okay na me pa che wo fa o frey woni abusuafo ne ka na ti okura toy na da ne ye sire pa ne fa no fa no be ma me mo sa ye we keeping ade se bi nua be me na so ya ka ye mo sa da ta sa funu be da pa menam mame mo ye we keeping fia da na jo e ma de cheye me me dank ye be yi funu fia no pa e funu na ama ai asembe nie pa me tampon wo se da pa no anyi funu na ama ka mo kura wa sem no man sheda da bi man sheda everyone so fla na o so wo fa ne kwa me tampon e de ne ti na man fa funu na ama e funu no asem no me wo fa do den time no se abusuafo ni tie kura no ka ne ma bi won ma ko mo anto aso
no fa no ya don kra na o ti ase oh ma me ni wuye no o try so onu maduro sa 3 times oh enti me ko bom no fa pani na ma ne se me fa ne friend phone a on fa your friend phone a nya de a o fa phone no obi aso onhu obeti ese wonam ha obeti ese wa ma ba to adura wo de egu nsem enti me bom no fa na ma ne na mo fa ne ese yem frɛ wo mo ne enka che wo se entutue bi wo mo a wo ntwentwen so ena yie no so enya oba no nko yie na na wo mo yie wo ye se efunu ba ko nti wo de ka ho e ma mo fa pani no me frɛ me de me phone kra na frɛ na one papa ne kasa se funu no yentumi emfa ma nti se bibia ekoso a wo ntwentwen so na be ma no ankasa mu no ye nhunu ba bia wo ne nam obeti ese wonam ha obekọ ho na oni honom ena mo ye ese o mate enti akire no ena mo fa no ese wo honom na abusua pani ne frɛ denta na abusua pani na nya sa me wo fa no ba no frɛ no se o mo nya me wo fa no ne akasa me wo fa no se odi funu no beba enti me kwa mete ye no me na because nipa no aye kana asem no abusua no pese ekura no hu no ena denta me so oba ne wu ye no me ne nipa o frɛ me ma me kɔ honom a de nda wo ye body mo kyerɛ okura no onya body ne kura no obetam papa aye kra to boya no mo se no me nhwɛ na ye mfa body ne nsi nti me no amekɔ akɔ me die ne mo me akɔ yi body no papa no me hu no ye nyi body no cause if you are trace ubeyi a ese udi kan ko bo mama na emu yi to so body am beg mama opesa okabi opesa obi so masem mete se na papa yi ka se emoli 50% kra ma me ama amabi ababa yi so se okobo obusi akoye aduane wa bra na munya hu no funu ye hu no funu omo twen funu ade na santifo ye ti sa na kanfo na susuan pa se so obi wu a body ne nya papa yi de o mu wo fasefo ne abusua na wo ho no ena wo se mu kohwe se body no ya ye hu bibia wie ansa na ya aduane asam ye ekyere kura secondly matter na munya hu no ko e be fa so a yes se wu ni ense we opomba eso won fa so chen munya hu no sa tutu ye we nyina mu se yakobo bu se akoye aduane wo mu ye we keep nyina aye we keep nyina ye frɛ no ade no won frɛ na wo ka no nipa na wo wu no papa e ka sa amamre mu no nyane de o mi ni baba ma ketwe ye otie kyere wo yi on de so ta ko ba so loku o mo frɛ ye mo se ni frɛ o se wo ti ni baba ka kyerɛ yen wo se wo de ba o ka sa so de funu no ba wo de ba wo kan onya kana wo ka se wo de ba kura wo ti a wo tutu aya pie wo ni aba na wo na wo ni aba ni wo na wo ka se bobo mi wo ni pa ye di bia wi ti se wa de wo wo ju wa wo sa mi o ka bobo mi ko bom duane ko me se wo hwe what be that wo hwe wo fa se ye hwe de kwan be fa so a ye be yifunu na sie no kwasam efunu da esa fridge mu wa wo yire ya sabi wa da ne so yi utisim ana na wo ba wo sa fridge mu e konfie nan wo didi sore ko ba de bia efunu da sa fridge mu maame wo so ba wa da wo yefunu bo so men kono anka funu no nka mo de o nkanya papa dia wo no wa ya wo an uni ma na woni kwa me po ya wo ba no ho tanu wa be fa no efunu no ya wo maame ene nuanom wo fa fefo no ya ko fo ya wo nti eti no ya akwa la ne sa no wonimu se wo ye hoho no eti no wo ye re sa na ama na ka fridge mu no wo fa sa ka ba na ka fridge me ye ne sei wo yari da hospital wo kanu kura wo fa to holy family ka say na boy wo ba na mtebi ne ton so ma kamanu tum ati holy family ka boy me na ade be ye man po ba konfana chi nyina me de pie ha oxygen and the ma do wa ba na so ye re so wo hwe no ana say we bu so hwe no na asem ye ne de so wo fa na du fu de wo fa du fu de ana mun mo amna ka fu nyame na mo so wo ka de na ba so be bi sa papa yi wo so le na so be bo mi media Obaa Adwoa papa nyame nhyira me mo akwa ba biem amen nyame nhyira na Obaa Adwoa me pese mbisa papa na nsem miensa na mabusua bisuafo no nsem mienu bese mbisa papa no se onim se wabu abusua no kwase ade onyima no o se onim se wa ye dai wabu abusua no kwase e ya papa yo ti we yes bisa no wo ti aja onim se wabu abusua no kwase menim onim oyo Obaa no ho ade onye no ho ade unim sa asante abakwa absem amramrem so wonya Obaa ho ade a wawia no wafo Obaa no wo befa no ye nipa odi ne kwaye
wo de kɔ yɛ oba nso ɛyɛ funu fafunu no so brɛ yɛ so amfama yɛ ne wo tena ase abusua ne wo tena ase ɛhyehyɛ yie ɛbrɛ wo ka ho bi saa kama me de bɛyɛ yie nyina den da funu bɛba abusua ne wo tena ase ɛma wo gitum sɛ wo de bɛba maybe sa wo saa ase obo ka sa no ka so be mani pa ba me pa che omo ne wo tena ase ai na wonim kwan yɛ fa so yɛ yie sɛ wo yɛ panim papa 60 years enti wonim sɛ de kwa so yɛ yie na ɔma busua no boka because ye be yifunu a ye yifunu eto Wednesday obakọ mo kire Wednesday akohwe se ba yie ahọ na kotuatua ho bibia na that means Friday Saturday no mo nya aduane ma siefunu sia me ma me to for me na me Wednesday obakọ mo kire wakotuatua ho ka na Friday no mo yi ato ho ama papa ama blog no enti sane ma wo anyina want to ho na mo so mpacho ni pano so ama dabi me pacho me pesa on so ba be kan dambe na Wednesday no ko mo kire mi ade mo kire wade mi ade na nko se bisiani na de ehwe Wednesday wan ko mo kire Thursday wan ko mo kire Friday wan ko ho kwa na yina to beto ka che abusuafo no so se wo de neba omo ka che se omo be mani pa ba omo de mani pa na ama maybe so mo se mi hu se Obaa Adwoa papa we oya me papa mentumi enka sembi bete ya sama mafoka na make oya kwase abu papa yo yes that's what sheda I am telling you and one for furu na ama tie what for bi desia ne nete asanya moja pade ya ba nipa na to form kwanya mfa so sande ko afie wo kasa mu se so bi wu a ma kire kanya meka na ga ye ho aka oba no oba be fa no na ne ko tena ye che kwasi abo na pese obu o munti na kasa nya wo ka akọ be fa oba ne na ko tena wo na oba na firim ayade awu na wo de ne ba fie abegina aka se ma kire kanya meka wanya busuafo wanya busuafo amadwo nyame nam tie dwom na wona tie dwom nti mame nko mame fo yi ko wo mo so na ja mame me pa chew wanyini kakra na asema mbisa wo de obeti ase me pa chew se obi to form na se ye komo kira kwa akoyi na ya na ho amone ko me pa chew se obi wo no komo kira se minister ba ko wu ene ye ka kire ni kunu se ye pese ye dua me pa chew ho amone ko e busuane kunani ni huni mpa chew ntidade no mu ko bo bia na se ba se wo mka se wo mo ba wo so wo mu nya mama me pa chew anya mu nyai uko hobi e pa so bi de ka me sa wo ba bema oba abusuafo mu mistake mo ye ya mu bo bema iku adu ba bi ya ye ntimi nyina so nyere ne se wo bawu ya de na kwose mo kire ye be ye na no fa busuani ba akokora na ta se mu nua no mo mpa na sa mapo no enti se papa we so amana mo bo no ko adu ho mo yere na nyiri ye enye ye because mo nso mo abusua no mo duty ana mo part se mo pre no anya de na ya wonu funu we ko han soro ku so waka so de be abi anana no do kan ye mo abusua Wednesday okay tell my house ye friend impre ye friend impre no was one day wasi kwa so de wo ba wo de furu no wo de ba wo kan ye friend wo so de wo kan no papa wo ya fi de wo Obaa Adwoa mi se last question e ke be ja no ke disika no abaye de aba be yifu no mama boka se ami aboka se abe kan nyina ye me mama e de ne de na mo ye me pa cho eyi na se de ne de na mo ye ya sa na masaba so so Sami pa cho de ya me ye tama o mo ko toto ne ma me ne mani na ba bia o ko di twa ya o de be ya dia na we ye fike se onu kura woni mo ya o ba ho ne ne nyina akọ so dia ne dia na mo ye o mo toto nam ene enema kakra o mo de be ya aduane no nti aduane be na mo ye o mo ye nkra dokono na sito ya che nam ka ho one esri many ampere safo Obaa Adwoa mpacho ma mi se me last question no sire wa mpacho mi se ma me ne se ne ba no mo kire number ye say ma me owo ba do wo ne ba ne bada from 3 years 3 years so mo kire number na ye say mama mpacho mi refi ye ko ho ko fi ye say so woni ene ne ko ye Obaa Adwoa papa abusia no ayade papa no so ayade no mu mienu nyina no sei ka ye wait ye ske ye boss ye de tonsani anka meka sabusia we mi firim bi enye yi ka me no adu akum ho abusia wo de siata fom wo ye aduane mo ye abrekura unim se aduane na me ye no
What no why na call of our ni ye wo makọ exactly busia do funu be sie funu no enti na nuni abama no ko han soloku o ko han soloku ana soloku na chi o han kete ana o sa han live band na o sa ya banku amutu wei ye twa funu na ya gye yani anajo otima sinti papa no bibia on pa busia ne chew na busia no mfe o munyina nkamum na adolfo no eti ye hunu ko be fa so a ye be yi funu no se funu na nkasa award na ma ne ho kyere no 3 years award was na fese kura nkan sai fese nko anka ne de kura nkan do arrest my case eja asema so fu panyi pa na kasa sa no o no sori kakra ka branches bebre evangelist grafter die no kwasem no wakasa sa no wasie funa wo chanse ani ade na sem no so musai wo so papa ya semu yi musai of example legitu ojitu pia o papa ipasomje papa nyame hira wate nyame hira ma me mensu emoyo ra ade hey ade asen na to ni say uni benedio ade come on ne be ma ba kokura e ka be ba ko se bisa ade to me nanu na jafo e dey some na re wo sa e bra me ja bra sa bi di kwa na me ya bishise me ade me ya ate fo mo ma na ate ni ma so ma ya ni mo afo e bo afo ka ka hata so ni e bra me jimi wate papa jimi wate nika jimi ni so jira me bo a unko ana me mo afro ho beba e bra me jimi amnata blata abna ne baro no obo sa no nkume ne bana wo se fridge mu no no obo ne di abrata emu ya badika zi etiti yo urade wo bi de me mama ma nyum bi e beka akoma be cheche wure wada wo mana awo bi de awie yi pasam mama mbi e be cheche ya wure Jinu jidi ni so wera dimu sewo kunu mu yedin denara mami ko to na de oye denara ubedi kuni eradi bagwama abi ko ko atu so wera dimu Sakun muyadin denara haya denara ubedi kuni iradi begwama enti chirino mame efefu sakun muyadin denara chirino Adichino abe Mama tabo fie oso ama meru awo awie ka wakoma to ye mwate azemo so bande se abanata Busia emu aya papa ese wusi usom se de sofo ne ka no ti why ready say ye mo na sie funu no meboa ujitum e ka ukosese na yesen last year holiday am for nanka almost 30 ye pese ye ya ye bam mambo de ya nanka ye betu na mon nanka almost 30 ye ya be ba ho ne abehwe e ka no ye da ho then almost 13,000 am offer sin na dance pa na omo me adwuma na ho ba ti ene ni kan no say ene ambulance na into 8,500 and last year some you see this year me say koju na motre ye nya ye be ba ho you see your number ye be ko ba bia funu no da ne ani mpanyufo akokasa e ka ben ene da wo sei ye nyi sika sesi because ye hunu kapot ye da ho
ti ye betu anamo no ne akɔhye car e wo se ye twia na busua no mo keka mo nsa se bre na du ne mu benya no ye de bia soso ne ayifunu na sie ne abeka wo gitum ti e be fa kire wate ti ye de ya case we be fa transo biem na efunu no ye sie efunu sie me programs manager oh no funu da kwa ye nsie ya ne wonto no kuku seku wono no ye nsie funu na ne wonto no ti case we be de akire wate be de akire abusu ayeda mo ase ti sade maka no ye betu anamon e wa akire na ya hye ye be koma mpon ho ya kɔhwe funu no ka da ho na fei ya be hye sania ensam no ye be sie afama me efiafo fie ka akoma to yam me nsu biem eje champon enkaso bebo maami dua biem dua ba wo ano do mesrew jai ni ensie funu na somdue mu wate piao yeda mo ase pi yeda mo ase ye bedi ja kakra bia to so ene panel no wo bia boto no kwasam ena mpa ye bedwa e wo panel no so no kwasam omunyina ye o matena se Lady Gold White e wo ha ena Big Mama e wo ha Evangelist Graft e wo ha tina ye ne be soja wo ha enko ba bia original lemonade charcoal toothpaste sa toothpaste we wo hie bia ya tobi wate eye krama to kwazam me di achimese tibini misani etie obu ho a wosia na presenters de toothpaste kura ma anyusu kura na mudi nwadanse me di original lemonade na no marketing sales manager eye Maxwell me na mse Maxwell toothpaste we just ma me bi chimese ansa na maka ho asem oso Obaa Adwoa problem nim ne he na apɛ na mse ma me lemon no kwasam me di chi me se menum na ye safe wita Big Mama me mani bi baby ya wono so wono na asem kwada ne ye de ma Big Mama brem wadaro ma e question be na pese obi sa Obaa yi me pese me bisa ne se ade ne se ye be ye DNA no enti se ye DNA no ne se enye we ba ne se enye we nsu ba de na be ma me o ha se no enchantro me no kra me omo na omo hia odem ha no DNA no omo ye nipa mienu no omo bra ba kope na ebefa me jimi hutum wo ji se hwan pa na befa me pa cho the free voter region na eba no no na ebefa yo Adwoa se ndi ebe se DNA no be ma na beba echena na ya ye DNA no ya DNA ti DNA no ene be chema me na nkwada no ese o manyina wo ovie sai no 2 years o munyini ye no o mo se be ma de hene wo na ani mu ma ma de ni mu wo mo ni odi kan no ana ni otoso mienu no kwara ne se hwan me ba jo di odi kan no na nkwala no se odi kan first be ma ni o won kwada sese ya wo yere ona nkwara ne se no Papa bisa na sam mamisa mame we Asha onim so yeni pa bonini Asha onim so yeni pa bonini onipa utumi di obi ba ko mo obi nti senka be ma we so enye sikadu asanka obeka wano ato e pa cho question mu du na mo abisa na first be ma na ba homa no so efo jakpata ena ye ne de kuku efo eti no papa woni efo ni nkomo mentia igwe no eti elom ha odi ne yedai salom by microphone no na woni efo nkasa wo say hello efo yes sir kundona baraku indona lo indo me for akwa ya akwa aku mecho melakumasi fly Aisha va Nhyira FM echo report cover Nhyira FM am be a question akwa o se Aisha no ese ofa no no wo yire e wo mansia wanka no kura nkyere no ene woni ne dai no woni ne nyemo ye eno kura na nya no kura bisa ne sa afo yes sir afo yeah malala ji Amraku obe Aisha fumi fumi no wo yire wan ta no kura nkyere no obe
like nutritious me chi esronleshi yo madeleshi maglinam magblena o yanto esronleshi yo madeleshi maglinam obe evio madelasi o obe etap magblena esron o asha afo yes kavati kafra na gbogbo afma be esolashi nye evio madeleshi no magblena yo enyama gbromo la pa kavati kafra da makwe ye magia hie ye onlona konye pinye valley vu va sera fiare ke okumala fo magbereka ikuva nye tobuko bobe enye jimre gbo yo va promire tobuko la gbo yo va gbo fuma be to badia yo pima yo pan imuga na kamuko avali abo for kana kunyanya nye pli me biga ko va judu mo pra ma gale duomu kunyanya male duomu afi nya ma juga irada ta de melivu ku mo gbo va fe ko ava ya be bichuku bo fe plenu e ikoko review mo ve covid nye vono vio mo ve ku covid na be i va jo le gbonya fu no sisi me nwe chube ke ba shiro no menya ba fu efo tike be eva ko nya vivuvu akufo yes hello yeah mana na yaji ameku no ji san ameku no gbofa saba no so o say kasagu microphone o say efo say Aisha no o say waka chire so o ma 6 so obeka say o mi ma obua o say now omo da we no okoe no sabai no o de nkura mienu bai say nima Aisha no so no kan what the nkura mienu e bai say Aisha wo nya sa no kan o catcher say me ma be fi o be catcher say me ni na ajai o kan fa one ka ho no so Saloma you na ye wodene we na nke nya pita fo pa na wo na what dey say I yeah fo kan ye no wom hello yeah ma bu gwombare bisa for say adon 1% enkwada yi tafo yi obeje o motum se ne ma efo hello yes abedi ku itape medime na ho view onu na so view niye joy nye bare efo no nye kafa chika fran na okpa mare mi o we va yom refo nye gbobo yo pri okpa ukekekeke fo mu vai makofu magbona mafa gbonya kofu bi na ba yiku anye be finye o makho maglobo menyenye dofo ali bukaka iva jivi bukaka review ko fo veklem afi na covid na ba vinyawe afo wana nya were sai trem salom yetiew ai wena mu yewdu ana ai ontia igwe no maame o se aka se me bisa o se mi ma be fi ho be ka kire se me ni na ajai e na mi free ekura na asi ohumi a nkola mawu ama nkola na anya 2 years omo na ntie na me di omo abre ni se omo ye ni mba na se onu efu no obe anka onu obetumi agi nkola na atumu an yo ene onhwe salom ka kire no se enne wo se nkwada na ye ni mba Aisha say nkwada na ye ni ma oni ni jai no hu so onyem tie sra ne de no waka fa ho afo yes sir ba ku Aisha be the view of view onyu e mo ne bare fo nkina gbo fi ofufu o makofo bi na makpo bare vinyewenye ya o vukaka jino shike mare jino shike ma ko jino o sale te wan kan chire se onyem hello bago bare jino shike mare jino shike ma ka ko kata so nyina so na eye Aisha ne nkasa afo yeah bara ku okura Aisha le line jima ku okuru uti omumie no nkomo no wia no wa kire wai mabia biambare bia banki na gbofi na fufu ka jinu sheke jinu ka teti ma kwevo jinu fo teti ma ko fufu view na makpo ba enyefu afi na ba jiu iti ba jiu ka fufu fufu plan afi na ko review jason afi na ko vi na ba vinyawe susu tafia imda kwena kwena jahiama magbona ba son le chef yo madan le chu asha dala pa
dala pa vivina numa apa to mala numa gbina ba vivina numa ida ba dala issue ari na be agbo na sister ofu no nye sister mo chicha no nye sister mo ye na gbo nya to foto ha mara ko na so nya menya gbo ma maruto na si tato na sanya ye na gbo na nye sister ba ya e menya gym ne aro taru ke nye gym ne amo na ara shinchinya ma na menya ba ton le shi jo ma dala issue dala papa tenya ba anya nyada se echi otoko yo va gbon na mba otun la shoe ma dan la shoe la shoe me ba cho e no va gbon mi gba pe mi Aisha eso la shoe wadawo me de kuku efo yeah ke kafati akofuna no fo ma fo e kenya bia akofuna ni magbunya ni kwada ne ne ma afo ya abo majima binyaro yi oh na nyom fofure makofu wako ina na mchube fofu ne wa kankina gbo fi makofu vu avie na kovi na ba vinya we na nya wori an ta fa dem a wase are tino wase are tino wonyimie no are tino o meka jen se wonyimie eye o je ka kire fo se they say woba no so ka kire no se wanka kire no oba ne nim nia ne ma papa eye nipa kro enti wo mra ne enye die ne mfama no ye be ya che no ye nye ni sika ne ahwe se nkwada ne ye ne ma afo hello yes afo mara ko be machina be obe unit be unu wo DNA ta odibe na va tomorrow na tava won chiaka ye chiaka obe DNA obe ma hefo obe lo free the malevu motive avago say malevu aso to fi e ko fa ma je chi no me fa mu re kan ko obe yo le kuku de na obe se oba na o afo onye ma je ma gbanya bare hello afo any time hello ma ba senye gbe ma gbanya no mara kure yo le kuku de na obo na va obo ko ka na va obe yo le kuku de na obo one day pe one day ma bona afo ma bare hello ya mele mana gogbo na magbabo mata ko review pa kakere na jagbagbare okofero lekina ona fufo gana benyi fufo na ko foko ina mabubu aji anu nkom na review keke ka na gbo ba tieje nkoro nye nkom bi ba ma we wa ai tap ma ho review nkida go fi ko foko ina mabubu afi awaji vo fi truve na ma ose sai papa ose ale tina okowo ye no o de enmako guy ba ko no o de akoma be ma foforo ale tina an kan kire no no de nkura ne ko guy ba o se ye kura ye pesi e hia no cause ko ba yi na fa so enye ye de tin ye pesi ye die ne de ma no ti mane nkasa bebre ka kire no afo yes sir oduba like oduba no meet otai na ko ole kuku de na de mate vago ta de mate mara kusha ku male mate vago malio obe one day e mo ne bari de mate vago magbenga funyo mu no ya teta matava e mo ne bari de maje shita fa ga mala shi ofurogo si esra no e fa ma de kuku ebe o se oni ska o be faka mi so fori e fo so oni sika onko abebo obo ayin mu ame efo so woni sika nko baba ya baba ka chan se be ma ne ka sika obe wa na evuro ga na kokoka san no be hia bisa no obe ne hia okay barakuri po shinya nu vie na macho de leta pa na macho dugure na magle no ai fifra mele jirota o mata de na chinam nyo ba vinye ko e ba ho ga demani ta na mati lavago obo yo do gara na kokoka na kovi mo ne bare ayo ko nya va fme ko ma sie mo re ba fifia abo ba vinya we ma kwida manelo ta na mati lavago ba kwida mana vinya we ma ko DNA ta o hia le TFM ya gama me akwa una na akọ review ji ta na no ba kwida mani obo yo na ga na kokoka na kovi mati lavago ba kwida mani bare ma ko review ji mati lavago kwadani nti yasra no obe de via ta ole ku de na kwadani nti mo ne bari afo yes
Babari magogoma makweda mata mati bavago tamalo ba makpo review jinelo onye ko magblay ba no ba makwo review makpoji ta next week o mani na le makpo pia magba review ho ga wa ko are kweda afi wubu Bara kuna be. magogoma magba review ho ga makwoshi ma na pie mu daga ma deri Your back. Ya ba fra na chire. Fra wa chire. Ma me ka wa koma to ye mwate. Na wada wuruma we ni die ne hia because wo kra wo nya sure. Be ma kra onyem wo. So what you say? Said the wo kan na say wo ja ye phone no. Any 1 month ti ya na mu ntimi ntena na sister. What you say? Also be hwe nkran ba nti omba. Obehwe nkran say. Nti omba. Sa. Honest waje tum sa ne ma. Nti omba. Salom, what do you say? What? Ya da se. Onu abema na so ni sa ne mani. Onim. Ma me sa wo se nkwada ne sa ne meboa. Yo. Na ye do besia. What? Na ye dia se enna wo da hen. South Africa so na ba ye. Wo da hen. Ba cha Mr. Baku owo sisechi. Awo na akoda ye. Baby owo no ma ye road no won. First na me say ona na me ko hwehwe. Yo. Ekwana ya bobu ni dan but obi di me ko baby oti. Na akoda ho. Yo. Eti no ba twen na ya hye so mbetumi aba. Efo ye wi a ye be ma Salom asa na kasa. Na wa pa na chewa ma yen. So ebi kure no na Peter aba ni ama na frɛ no. Na wa pa na cho Peter de ai munafo hene wo kuma ase. Eti wono de wo frɛ na obeba. Ni aye die ni no. Na be ma ba ko no so anyanti ase. Ti ase no ne ye pɛ. Wate? Aha. Eti abusua ya da moase pi se wa hunu ya de nkomo we besia no ma tam so ya wono so wono na ase nkwada ne ya de ma big mama bram wadaroma e question be na pese obi sa oba yi ya chedi mponyankopon kwambasa ya dom waye edi ama meni wo mienu ye cheche mu nyina kwan shonkoso ye mamu ha mamu akwa babiem eba Nhyira FM so enne eye wukuada na watwene ya pa mu na ya pa na watwene mu sayya ya na emu nsam no esoso tita mu kuchu ba bibiada ya wasomu dwumadie wasomu edi afri ye ne sa ye ni nkomo no na ye mfa ema ebia na wotika mu wo fie anasa wo dwa so baby biada anti agi shop 38 ewo kejetie Dubai second floor and tumamu wono yesima biem ku ha nyame won hyira mo free dwode bai na ma fidie da baby be se matiuni e dia ba hyira nyame hyira mo sa anti agi ntumafuo num anti ewura num nyame hyira mo nyina anti ewura ntumafuo ni dia kese nyame enhyira mo nyina e wo kajetie Dubai wo se ma biem ku ha mode ama yei kotei Sister Fia Fashion Center Kote Sister Fia ama benwa na sero no ye echa na se yesi ma biebuku ha wase na ye ne ese de yesi na ye ne waso mo ho na na ebo atwede ho Sister Fia nyame nhyira one of these days what you jam me kama echa na se baby bia Sister Fia wo bia menim se mutie ma biebuku ha nyame enhyira mo ewo baby amu wo bia ya mutie dwumadie no ebre se mabobbo ma biebiem no listen wa pass say baby ma biebiem nyina listen wa menya bre na mabobbo ma hype mo macha ma halamo die mu ozen ewo baby amu wo bia na ene wo ku ade ye bedi nkomo me won komo
mienu ba ko mienu ya medie wate ase nti bomodia kai na ehye ne nso se wo be say to 104.5 Nhyira no mienu ba dum TV ye wazoye wonu be so mato dwumedie na pete ewiase afa na nyina ne ye hunu sade neoma esikona enra yetena nkomo mienu so ewo fidue mu no kwasam se obra gets results ababa wana enra was se wo free swame runabout you buy yesi agye ne be free ne nsam wode sun agya yenso agya ye ya ba tai ye so ni munki ye hwane aboa no se konfotatwa moa ahedi mre di nti ne agye wo ba wose menya hwe anajo 12 to 1 menenam swame market ho na papre bi si ho esi ye ka me first year no kwasam say ya na dwumedie nso enkomo nsem bi piepie so adwe ho nti ase papre bi si ho ensi yie ti won ko first year oya so fa papre na si yie no ohwe ye nipa na beto agu so ye kromfo wo be wia papre obeka na je say o ye kromfo na wo nya kromfo asema kan die se ni nyina wo tu futuro de agu ye ne so wakowia bayire botoma ya china tumu bayire o nya papra sam kora bayire yes na bayifo ene nam radio stations ahodro de abaye yinam ene nra wodwane betoa ha bayire enso baye wo se papre no kwasam bayire botoma ya chese emu sam no eye bebre na enra wo baye be kan na sam ni ade se yakọ report na dada wo police station enti no so me police station a police for de hye no wo dam na wo no wate ne ho ayera tie no mo te se wote a wo kan na sam na en wo mu twa eye tech police station ha wo mu twa tech central ha en na wo mu ma ye be pick ya baba wa no na no time a police for no e de police car esi Nhyira FM ha no na a Rambo style no kwasam wamba pack car no motokia edi animu ene pep ye bete kromfo e wo Nhyira 104.5 me na wo ka say Facebook live no video na no ekoso no etwagu so Nhyira 104.5 police for car ya enra eba fidua mu eba pick baba wa no kwasam enra na awreho bad time of 4 children wawo 27-year-old lady wawo 4 de ne kote bayira humbam ama bayira na ama kese enra na ne ba be ma 4 years nso e ka ne ho ya enra police for no tam wode akwada ni na esi eye police patrol car nim ya wo mo de no call eye ye de ne call eye Swami police station me so for ye hwe senka ye hwe no mo de ne call yakosi sai na amanfo person mo boa no but ababa one in the case we dey me da wa boa ya samo sofo Obaa Adwoa me mo akwa ba meje so ebru eno na wo fidua mu na wa ha big mama original eno no so wa lady gold eno na mo nyina mo ha no kwasam ya case no ebepie mu na eno de esi ye ni o se no ameka se wadwane agya ne ba no kwasam no se meboa ya chi no ayese wakɔwi ade a ya chi na police fo no hwe akwala na ɔka no ho na ɔmo krokro nkakra ɔkro so odwonso aba na kola kon nti odwonso aba na Nhyira FM ha na ɔbɛdwonso ande nwanwa sofo ene se afidie so kwa akiri ne se ɔmo tɛ na ebeba doa na enti ɔyɛ obi a ɔyɛ be ma de fɛn anroba ɔba yɛ fɛn no anro woman sofo oh yeah ɔyɛ anro be ma de say anroba no bad say evangelist grafter there eno ya haya no be fa ya rewosam ma me ko big mama so original ma me mo akwa babiem ya me de ajo eno baba wa no bisa the question bi na question movie me se me hwe na me se me ka che wo se wo ya akorabo ne abaji adi oje tum so ya akorabo ne pa na akora no wo ye kram wo ye dai kram me bisa ne se wonim se ya hyew dwetire se fa ya adwuma e wo be kwa adwum eno da wo se to ma me adu na ade na wakɔ wia no nim so obetimi akɔ prison anase no kɔ obetimi akun wo ho na osu me bo bana wo su sa na wo su no nyamta no go what be da freda de ne kai o se nyame enyamta no go
there's a vow. Because we are crab bonny and cassa. And not besides and tamping with him. I worship now we are none. Was she who pie? What you say, a dream maybe not when you are dear, you are with them. Make Mamma quite anymore. What you them? Quite down and also from Crabisano. What you them? What you say? Not more they say, and young won't be out. Won't be a kind. Miss and young won't be a Yesubam Bonia at Sunday water. Nhyira air demano. Mammy be an a barrier pateshi. Na mammy a kobutu or tell him no bomb pie was mamma. Minjina butu any sorry. That's the one I'm fun and I won't. Na before you are walkers, I won't know who be. And na big mama who can say, would nip be no question a wooden conum. That question one was in the near was a Miss Jamos is Sandra Quanu, it was a big mama, so media, yes, I o se wura mu num wi o hwe ahwe anos enti sade papa kan wura mu aname no no ana kan menum wo fie e no ye na dwense onum biem ampa wajai ade bi wo ha bible kwai sa wo kentene wo ho a obayi konua na firu so enti enya baye ena enya wo ho na enya we yesu bambo ne ompa adwuma nya na dwense wo de nsa baye adwuma sem eno na me de to aduane ma me mane di na nkola na ye mawo se sa nkola we obudi ma me wo yachi no suba be no mo so benyina be sia enti che ya chene ne de ye discipline no sabe obegya akro no obo no be pe bibia ye de hwe nkola lady gold mama emra wo so na emra baba wa no asem na ye nyina ye move ye na ye nhwe ne ma no de wo ye ba tan nkodafo ena wagya wo mwachiri Adwoa me da se ense no na wo ka bibi wo se abofra no ye omobo pa anti kana wo hwe se ye beboa ti ye start ka se am gidi se na nkofo pese omoboa ada nipa wo ya said ye ka attitude ye suban character na woni mu no wono ankasa nja ya obi ani ho se de mama ka no enya wo mu asem ena obi sofo bi a deliver na bibi ye wo na wo se wo change na nipa wo se wo boa no kra na se wo huni me ti wonya na me se beginning me test story so nipa bi say obeti bi cry for na kofie e bia what changing the lifestyle kakra but a che di nkomo kwa che mama mi hu say wan hwe yi a wan hwe akro no ukunu so ba wo faith bomb no de ntam so kwa na fe u fie japade nyina wa bia make wo kwa adwuma baba na wo dem aye rampa nti nipa sa no wutimi mua no onu ankasa ni so ohia kasa kire bia after bi ora sese prison kra make kan say wakoma nti enya de a wo de asua de bia nti we de na sam no edin kakra anje bia ebedie odima bia boa no but bia nyame nyankopon boa de oboa no se de ka de bia no otua no for 8 months na ye hwe se ye de ne kotum na kwada no atimi amma odwetire tena adwuma ho se ye beto adu ama me eto na do no we wo de na tese ne life na nkasa no aye bibi big mama smo kan se nye bibi na ye no no na abehye madwi mu saa na nka ai we wo no kra na de che na obi a wonim se da wodi ku ye ho awoma me didi se wo se ye adwuma hwa nkwada dabi amofo ne na be ti o mo no ma de odi ye ne maame ne maame we gu to ne maame adu obi anto ne maame wo se ba ta bi watete ne maame no ama maame ne de arewo nya pressure wawu ye se wo na wo ho akire wo wana be ba be yiu dabi ji se na police for na hu se o mato aduana ma we de o ma bre yes ko ne sa ko bo bra but my friend na bi e better tabusua enra case ne me na wo kasa nyina wo ba Nhyira Facebook page ne so a wo be hunu se enra police patrol car na ba ye no motokia de animu ene enra police fo aba ne heroin siren no bossa ne be wura mu wo fidue mu be pick ababa no straight to Swami police station Swami cells think ye hwe ne nei pempe akwakosie think ye nya police fo no panyifo no kakra wo ho ne no madi nkomo se no mo de ne ko ye no akosi sai ne ba no wo mo de na ma no ama ne nufuo kakra na yakwan be no mo de ne fa so fi se panyifo so bebra frɛ epeso mo bu ababa no ti ye hwe ese case no wo police fo nsam ye bedi akire na ya hwe pempe so akwakoduro na etumi aboa sofo sade na meka no krofo no mo fra ya no mpeso mo boa no yeah Obaa Adwoa but this lady no Obaa Adwoa
Obua no kwa nyame bubefu. Madam, share we watra condemn ababa no. Oh. Ofru kan na ni aje oti police car ni mu sere. Wa hu so okoni fie. Okay. Ga no ye oye ayi notorious criminal and stealing and scorpion. Ababa no me come chiro. Ono ma wa oni bibia na hede wa no sinanati ni story no. Obesa wa bi ni sesi abaje na di. Na we ye be ma na wa fa no e de na ba fie woni se wanya oba hweto so ne no fo na ekuta no onti be ma ba fa ne sesi yi woni ni wura wo de ma no okowia wo ei Obaa Adwoa so for serious be ma na ni abo fom we anya fom edi ehuo fom ewrade fom ahwie agu ni de disqualify abei disqualify no fom hu se tu abom fom eyiyi o sa wo no so wo ya na bi di so anya wo ayebro ne kro no na ana ayifo no bomfo na so abomu a yo enti no hwe me won komo amedie all the way from Afrancho ya aba gift edu ewa ha na ansa na meko gift edu so no eno ababa no a wono so ba ya sofo no ne nada sabi ye ready DNA no na nya sofo na ena ye fra bema wo bo ni din wose bema no so ne nada baako enye wono a ababa 17 years wa wo kwada akra ne ko 4 months na che se osimu na che Nhyira FM said ye adwuma no etoda enwoma ni bi wo a ye won panyimfo lawyer fo mutaye kire sabi nya bibia na ebetumi aye but ye formal report Amatek police station against Sofono for defilement because akwadan one in die you know na akwadano onya 18 years one in die na akwade a minor 15-year-old lady a girl and a Sofono a year and die emu nsam ne bebre na ensam bi kura se piemu about akwadano se ya gange na repu ne da me donya me Sofo na ensem apiemu na no den the case we betena so part 3 because Berman and no ye frɛ no was saying say wonye ne ne onye ne kyena fi so ne da ba ko pɛ na ya gangi akwada na wrepu ne da tiem se no mu na nyinsa ne firi die ne we ye be da ye yes memma 7 Jesus and a gangi wrepu akwada na no wo se asa no so awuno na ene wo wo mere ya no wagina so no de ayew sofo no ya we ye gangi wrepu no na o ma me ne de akwada ne bre sofo no ene wo say ye say wo de hemu da hoda da ene no so take advantage of the girl the sofo no formally ye report against you baby awo bia eti china yimana na ye frɛ no obaba fie ha yes na ya ye DNA no ka bebre e na Nhyira FM yafa emema 7 be de ya DNA we ehunu say ye we ya na nye we ya and for you to sleep a lady inside the car it's against the constitution of Ghana kwada ketoa eno kura mpo no insult what the car na tem enti case we tamukuchu enti no matete ho kakra ye formal case against Sofono for defilement ati asie bisa me ba 14 years we ye say ya won ja machitua wonim nipa ni problem yo ani ye de na betena wo nche yo enti na busia ye dam ase ye brain ko bebre because na was ye ma thorough update about any cases ayetena so no na kasa bebre wo ho nti na osi enya abotane ebiemu e de ma munya ntiase ansa ne ye first case ye tumi abaso gifty edu all the way from Afrancho Obapa gifty mema wakwa bawie na ho ye nyame adom ufra Afrancho mpasha me fra Afrancho krobobola kese na e wona ufri ba ye e de na wo de na mawie boye nkomo mpasha ade amede na mawie nyina ne se mpasha me ne abrante bi ne ye fre no kwabena Collins ye ba me mpasha nyina ne te dan ba akom na onfi me ne akare me wo akare onya 6 months one boy bi nam me kona mkoka akra ni sika na se me busa akra ni sika ofia na wo che obume sa time ne yete Afrancho bronkom antimata fie na obume odika ebo me ema mani we ehonoye
maame ne me sofo sofo Amos o ejidi sofo okokan modi sofo natem e maame de ni nyina kosi ti ye betna ya ba betna fan chokobo yeti wosisi a mekoye family planning pacho minim senyin sen aba mekwa na minim yehumi a ese menyem yehumi ese menyem ti eche mekohwe na ya ampa na mekoyiye ewo Sampana Hospital ewa afancho me pacho mekoyiye no fititi umfi meni akwe kwabena nyinsen aba unim se nyinsen aba ma mekoka eni okokwa so ochintoska Brian Don Koka the Wood number 24 eni ochi mpacho mekoka na obo me ka na number yira unim me pacha eni woni abrebe so pacho mekoka no opia omma me we sika omma me zu sika da ono ana kuma beto ne yem na waba no Tuesday ene na woche ne Saturday mfa ne 2 weeks ni ne Saturday Obaa ena ama me sika se menye aduane me aduane to aso wendi Saturday no me bo ba yo ampese ne cabbage Obaa wendi na se kwabena onim situation nyi senti amisisi eye me ya enti wo hwa ma ye aduane awie undi adint na bia abena me ba kwamode me enti na ma meto aduane die me ko kan se adint na wendi aduane ma na ne buafu ene okwohye dam se kwaba adint na se be na se me ye aduane a wundi yale 4 bat so bodam 4 bat so me si den na me na se kwaba na ena de me abena me yale 4 se me yale 4 dia ene opia bonte na to oba nsu oto oba aduane a oba bia o na me yase bia yale 4 ene nyame ni mama me pa cho yale 4 na oka kire me no eye me ye pi ene me ka eye de bia me cho me di ho ya me ka sasa e ma fia me tim sister bia friend sister joy infantini no ka chem sa de pa mame nya botre na kasa na okukan wa nkani ye na mse ma me ya ene me azo ade chie no hwim okwa wa amba Obaa ade chie ne kwasiada Obaa no san edware no hwim wa ma ya hwe ne dwada no san edware no hwim ebunada no Obaa na Obaa me Obaa mse ko bena sisi am atete na ode menam no me to na abro me so inti senyin seniti na wesa wana ade to meyem me de nyame anim no kwan me ka che ne se wo hye na senyin seniti na wo yem sa se obefa obaby na mso mafam baby koyi na me nde me ho me pa che ho na me ka sa na oti akonwem wan ka hye nti o mfe me ne me ban me ma akra bi ten sidi so onkoto kokko mbrewe na maloki ho na ye veranda onko anwo ne over na maloki veranda no nti me ti se wa obi enwuma siso tika kwebia na ma twe me kon se akra na eba ma fucking e de kwa akobie gate no aba abeso mensawe na ochi mensawe na o se me fucking na so kwabena me bie gate no age me ba koko ma sa me ka se enkwa aka adwa ka na amdusua na ante no ene wo de bro me pan na me ni nyina ekọ saka na me de ato ho be ma no de saka na bro me pa chan abubugu ho o de bro me pan na me ba we eda ho kafra ana owie na opie ko ebenada ebe pem enra bena mani ko sua sei me hunu nti ebenada de chi wukwada eye last week and any week ana me bo be say ana me call ne maame mo ho ewa asuoso ne maame de meribadu me call me de ka call ne wo fa ho e friend e jata na me de ko to ne wo fa enim ana ne wo fa ka che me say minya obotere na ne wo ne wo fa se ne be kasa mama sa me ne wo kasa o friend wo fa se no kasa ne wo fa se ne kasa say tantan tan ana ka che me say me da babatu na nim sabi asem ko wi a omumbu no enso ekekere omonsa ne omonan a ono a na besue ne so nti me nko ne maame ho me ko ne maame anka asem bia nkere me nti na abo 5 to 6 na maame ne ka kire me say me ba kuma se da ade sentimenta ana me ka maame na me ko ne wo fa na me se da pa cho me ba e ma semenda no so se da dia Daniel hwe dia de chi a obeka akiro na me see you mate medama ade chie ma me na nka hwe ankere me na ne ba ne friend no asema ma me ne friend ne wo fa ne ka chen sai ne ba ne sa me ma no me no e na me sai ma no me no che sai se me ma ha ma no ankere wada roma no me no kire sai me pa cho do me ne de e se obi amakaka sa enye e de akere ne ba no ne ncha se no de me pa cho me ka se metimi a che do me na se de a na me wo bo ni dua
no person chere aha no dua me pa cho me asem am kan say oye bat say onam na so to ba agian na to ba ntu nkwanom dia say me yale fo no ba bia yale fo e na say o so onhwe mani akra no na so yi sama me yonko ba dia me sama na manya ko pa me pa cho me kan nyame na asama ne ma na wo bonsuo di me pa cho me sama na manya me sama na first ena ye ho krobobola kese no bo tai bo ho mo friend na nakabiri ena me ka cha ne se na nakabiri wa ha ye so frɛ fita odi asempa de na nakabiri se meti he menye adwuma na sa ne ye ode me kɔ na so pia bonten na oyi ska ma me no me yonko ba na nakabiri di ma asem ma me asema me kai no mama me de me metwa ntro asema me kai no be ma wode wo hu mienu me pa cho we de ka me ba me ya ba cho de she me yem ni ka ho amienu de show then sa wotu wonyim mpa chai mama be ma ne wonyim one wa wo de dika sa ne wonyim wuti bi ja na ma botan awura mam pacho de nte mam pacho de fa chem wadaroma de nte mam me ka sa ne nyina se one wo bra me wa bo me umfi me na wa pia bonte sa akwa be di sa akwa be de se ovi na me yen kaka me toye ovi na me ko me ma me ho me ba wa ton ovi na me ko kan ya satam ne ete antimata fie wo bronkom me ko kan ya e no obo mo ovi ne ho etina ma me ka sa ya wo me mu e na ma me de ka sa ena wo de botan board dua ma me se nyame anim no kwale botan ne wo ye ho nyame anim no kwale ni ba ma no ye adwuma be me pa cho driver ni o chinto ska ba ya wada su chika ne koba me pa cho chika ne ko be 1 month ni agusto ya sa me se ana wo so wo ye adwuma be me pa cho na me to pie ene shortbread na cake ena me oven na wa 26 si me ka se me ye me pa cha me pa cho me ni ye de asemu ni ma me ovi a wo de to pai ene ni o ma ton kakra no me pa cha be ma no atam ovi na ton me pa cha e wo sika wo de ma me pa cha da bi me madam for ba ko me fan say oye me sister peyin no ba gi ni ma ho koton ye friend na akoma o nyina ni say na mo oven antimata fie wa me ti no no me ni say oven esi ho me ko ba ya oven ni ho opisa be ma no ka che say watam oven na koton me pa cha me busa no ka che me say hu oven me busa ne to aso prensa e ma ne nya ba ne last one me busa no e no di ka de pra me mani ha say no ususu se die nti e na oven a wo de ye adwuma be ma wo ne tie betam oven na to man pa cho me nim adekronti a man tam oven no e de toye me presse de me nim adekronti o de tam oven toye ono no me bawe ni de o hye me afun ka ho a wa wo tare me fa we ba ko oba mienu e wo ho dada mpa chai me fa no we ka ho a ne man ye miensa de o hye me afun ka wa nan eti me pa cho eye de mi nim no de mi nim no de me ba we di na chi no me nim no eye me kan say akwara sika sem ho eti awo sha se so ya sa na me hu girl na akwara sika sem ho eti no ne ye de ejai eno no omo che boy ni tum wo kwadia police station omo che ni tum na se wono ankasa no won hwa ba Yesu a one so me be wa mpacha e na woni mu enyina no akofa no me pacho that time no na manyin sewe that time na me hu ye na manyin sewe that time na me hu na manyin sewe si omo che that time no ote sasa ebo ho sasa me pacha hemai e ho na no ne sa girl no that time no omo to free ho omo ba girl ni to free no sa akọ ne maame ho asusu e na me di hu no me maame te bo ho isi a me maame ni ho me maame te bo na me di hu no ebo ho that time no me hu say situation a ode me hu hwe enye hu no na bra wo di hu no ne ade be ma no what to say won obi edi kan won hwe nkwada no na woni mu nyina na still na wakoda ho na waje egu hu na wanyem wa wo de edi kan o sa anyem ne etoso ewura ma di entia ha woni mu nyina wabu ani egu so be ma no waye onwo ade ba cho David eti de edi ka be ma no kra no wonye onwo ade betu bo pesie bayira pesie ni kan say cabbage stew lady good ya semo onu abayire any cabbage stew abu pussy be man ewura de nyame ewura
Bema no wayɛ ho ade anonye ho ade. Me pa sure nye. Na eden na sabi. Wo hia bema wonye ho ade. Ogowu wabusua bi a. Ɛna ane ne tie na ane ewu. Gifty. Mama. Bema no wadi wachi akɔ ho abusua ni bi. Me pa sure me ma me ne ye side me ye free yakobofo. Me na me papa ye waseni ba me papa de wo yakoroboni ba chan ma me yakoroboni na papa ye wasen papa free western region agona menfi ba papa de wa free 12 years ba me ma me na onim no na me ma me say kwan be no fa so hu ma me o ma me mom le ko hu na no ko hu ma me ba cho no oba fie me ba chan e be tia wo ma me ba chan enfie be say ni me pa cho Obaa na me fa no 2023. Bema no hia wo he. Bacho na me buo ho. Buo wa no hia wo. Bacha. E no de passam to wanim. Ewura wo kan saying. Ye de wias mu say e be se hu nkomo a wo no di ye. Man pacho. That time no na me ma me ton kenke, ice cake. Na me gina me ma me aduane ho. Enti na ono so e betobi. Ti okai no me de bi mani nti that time the toss to me no okokwan so e na okai no so benfi e na le toss to me say okai no fi kwan so a we den o ba ka chem say opeso de metina e na okai na me so me de me mpe problem bia na me mpe ka aka me to no me ye we mfo banti no me mpe how bia and oka so onye like onye basabasa bacho sa na oka chere 2023 bacho and wo hia wo bacho 2021 2021 bacho and wo de passam to wanim 23 no me obechi ame maame no be na one ne hihye wa chempna kama bacho nanti wo ba wo hia bema no nye ho ade no wotu akotena no so ofie sister Mama. Una ya udana. What did you say? Bacho, nyame adoma November na menya 30 years. Oh, ya November born. Bacho. Vradi nyame emu yo. Ah. Savo. Obaa Adwoa. Ababa we ya semi wuni sai. Ya pese e fra be ma. Obaa Adwoa ya na ema no odwene se osusu se oya che. Ah, okay. De ma no dwane kotena mema so no. Eno no osusu se odwene se oya che. Oba bia so ni wo beka se be ma ne se me pa na mte ase na ade ba ko a eye me ya kakra ne se woni na wo ba ko wo hunu do oye wo san na asa anyem biem on enti se no kosi se be ma no ye bete na no asem no menya hunu asem bia bere oba we no na me pese me gina so na ma ne nyanko ne nanfo mutie me ne ma ne ntia se ma wo price but the way ma si balo ma mema yenya kwanya wo so ya na ya me ya ya na ya me ya wo fine beauty handsome and incredible lady I was so for the dining na ma no na utumi ma sabe be ma demo de ayi bayire ne dada no okokwan so ba omo dada fo na okokwan so de pa no ne pa bayire no bia be bo apesi e ka be shi e wo ne hia me babi o kan so minim ho pa krobo bola no so e ho na mete wana na mete oh okay otima senti ya omususu ma mema no enya advantage wo moso because won so born age na ana minya line say no susu so ya che ohu enti o ma be ma blofo se se ani afi wo bro ye wusi enti nya be ma na so so bodua me nya be ma no Gabriel Isaka hello Gabriel Collins Yabua Collins, ya Mohaba Nhyira FM so. Collins. Madam. Ya Mohaba Nhyira FM so. Fine, madam. This how ho ye de. Nyanko fadom. De nyame ase fra we ye nya bone kura yikuram. Ane san ya baba wa gifti edu. Wada wuruma wonim no. Me ba chan. Ne sa wa ye wo de ya. Wife. Wife, wow, this is beautiful. Okasa wife a etresa waye ne ho ade ana meboa me pacha oh waye ne ho ade me pacha dedi onya ne ho ade na wo friend say wife open pa meboa
Oh. Collins, open gift pa me boa. Me pa twa. Pano ai na wakan na won hwe se de wakan wo ma na ye fe wo ma na ye kono se wo ba wo peno na wo ba nti wo peno na wo hia no se be wo nya no wade o wo to obetena wo so wo fie wo fa no fofofo sanya pa bia wo na wo de kan wo de bro saa e se wo na nyim de to so mienu wo hia no no wa hia nkwada ne mpo asam ne mu no kresanete Wele ma me wele de kan na da wase. Amo sede wo kana a kire se. Je no me ge ne nete. Na me ko ekwan so bai, me ko kwan so bai no, makwala ba ko me man ka. Na ne ka na che pluem kakla ho. Na ye ko ka no wo magin, ye ko Saturday. Nti Saturday no around 2 to 3 na ofem say Obaa pisi medi ana nti me ko ye ko ka no ye no Saturday na no pa no ye ko me na makro no gie nidi nti me so me wo osa ono kura wo ya we nti tam ye na around 6:30 nti me do afantwa me say boy say de me yem si sanfra me na de ya mpa de ani bi ani wa ha na me ka say me twist for ha was and baba tell me bo am sim am ka sa akira makura na me kope banku bi wo afantry station na eja ye di ye di na eja ye de ye tutrin ya na ye ko ti du fi no me valende mo na so wa bo apise na wi a wase asi o no ka tira madam say boy wa fi efrem so bo apise o na wa wi apise no na makura no so ne de di no wa men na me ka jense wo de wase de a wonyi ni de no woni na ye ba ne me yem ya na komo de me ti me to de ndi bi wo afantwi de ntu de me gali wie a me yi de ni bi a de wa na de bufu no so lu wura dem to wura dem no kwantima no sansuo ana obesi no ku dwale ye to ku dwale na me ti valende mu a me bogi mu me fon so to jadwe no wasaba sin ko wura dem ti kwantima no wasaba ase me dwale man fie no ti me bogi mu na ma no bobe 9 going ana me soli wura dem na mko ro mo na mbese nso ni me dwale ma me wura dem no free Saturday di matam sa brumi nia sa ma de chen Sunday wase di matam sa brumi nia sa ma de chen ya de chen Monday na msi dabi men na fi ho meso mi chika ke mi chintu sika na me ka ni si krono bonchu mo na me ko ka na me ko dem ya anopa na me sole na me be fe na me big gale no still now ye ni hu me no say di matam brumi nia nti Monday na nyumela na mde me da de mo ade ye tie no the same thing sa wo brumi nua wo fio ama ne kofo kusua be bodua wo dan me ni no tim e wo ho na msi da bi de men tra edan ni me pie chawo Collins hello Collins madam edua bona wo bono enyina so be no de bruise anua no media ni ma de kurentia mi nimu nyina so ode buru mi senu ya no mi nimu nyina so ntia ya ni na me ni no se bien na de ntia buru senu ya no ba ma eya no krese me pa cho asama wa ka se menu abawe no kre na mi busa na o ka che mi se o ka busa boy ni se boy onye bi ma na so ma wa men ana boy ni sorry call boy ni de won ti fie ho girl bi o fie ho no sorry obeda ne che no sorry call dem enti mi ye na mi ko rade ana me ba na mse kwabena ade enti na adwane no se wundi ana o ka chem se mi dware wie a ena me didi so an kan chem se bia me ba me ta adwane di asa me be dwana mse kwabena wo minim da wa be fie a se me dware ansa na me didi oyo obi a udware a na woda enti wodidi wi ansa na wadware na de ade enti na wo se obedidi awie ai obedware awie ansa na wadidi enam kan se ade enti na wonim se undi adwane na wa mama anye den enjai go me wi ade si ana me sisi ye me ya na me de me wura de
nti me ra dem na me dware bacho wo nanen me dware na coins na say pie me pie na ote akonya se dem papa ti na me say kwabena me say so ma na dware wan fi me ko ra dem na ma edin and am say there be nti me no adwane na wundi adin na won kan chere me adwane na wani no eno ho duaboro no me pacho o ka se me fiti prakope eka ebo ni dua na me to me ye trofo ono asama o ka chere me ka se adin na me no adwane a wandi adwane be na anu aye me pacho ba yere na adin na wandi ene de froye pacho ene ka besti you know o shada yiwunsa apupu ye wodi sini kunu ho awura wo pupu won cha won sanu ankasa Bayan ponani bia na se wani bia bia ya pacho minimo bayire types ni di mo fa ma me wo me pacho enti me ya potre me pacho be pro ho sa bayire no ponani bia ana se wa ana ba ku bu ho pacho ada me minim bayire mu dia ye na no pacho minim bayire ni di be na ye kama pacho ai ba minim e ka be stew na popo ye na ade si Collins wo Obaa wani ana ade je no bacho me gifty na wo ye duane na be ma ni a e wo so bo ni dua man pacho ono se ya Saturday no me kan na o ka chere me say odware wia na me bufu ye nti me bufu ya me kwotena ho obewura dem na me say ade nti na me ye dwane a wundi a jale for bodam 47 jale for bodam for man pacho me fia ye team sister me ndra o ma me phone yi right sanka me frɛ feel right sister be friend sister Adwoa o mo ne ye dan ben o bi sam asem o ka say me yale for bodam for me pacho minim so bodua mame hello Collins Adam en sama wo kyerɛ mu na kyerɛ sɛ wo so wa yade ama na ye ne ya pao papa ka mo asem sai wo so o ye yale fo enu achi waya aduane asi wo wonim se wadidi wanka nkyere no wonyem wama na bra ne ho aye aduane na si wo ba ya wani aduane no oh mami aduane ndi se aduane so mi nka so woni o me se wodi to mi galivia me yibiedi na mami so so ampa se me so me to no wo sa me so na me ka o ma ji na makwakwa ma chi mi yem kom na se bia ma ba be duru ba bi na me hwese de me nsi me no enti mami mpa aduane ni na me ba se na aduane ke se me bitwe a enam se aduane ni nti a na me ye ne dai just so boduam Collins mami de na besa man pacho ade ampesa me kan se me na de na me hwehwe free ne ho se waba o se boy ne me yi ma na o so wondi oh ebi abena aduane no oh kafra me ba na kwamo de me enti amma to aduane edi enti wo de fa che me sa me enti na mama enti me nya de eni aduane wan ka hwe me so wi ade ma me dware ye no me babu sanse no no ni moma di ka bu afu obewura ade na me se kwabena ade enti na me ye aduane wa wonim situation na me wom yare for podam for to yale for no kan de mama ene wo kwada me man pa cho me ni yale ame yale for bodam for to be sida no adi madwan sister mama so boduam na me sa be ma na bia na yale so wonim hello Collins mama o yiri wo yare ne he ona ka buza no so o ya afo elam so ona ka me to no me to de maka na me ka no ona ka de buza yale fo da what catch wo bayi gift so yale fo da oh eno de mama eno de sa no de enye mate maka se enye sa ye ntoko ye ku ye na ne de se ne de wadi matama ma mi medi na tembia ne de enye sa ye ntoko ye na wodi di na tama na sampa wo yale ne ba bia wo tu ewunim eno de mintimi nkyere kuro no me ye hunu me bo a o yale kuro ya de no e na wo peso be ka ho asema me ye hunu se ono ene ka je ono na ka se wase wa de me so wa yale anti ono na ka de mi to yale fo so de wo we yanka ne sa kwa ansa na wo nka no se pekura na wo de tu obi a na mpa wo so yale ne ba bi ebitimi ye dam o ka yale fo a ebi kura no obo dam se bi kyere wo ne so sabi yetimi ni sa epe no kura to so yale fo
wo yiri anyanya bia twere won so e ba chementi minchire edam won so e ba chemini ne wo kache no so wo ye yalefu e papa tini e pɛ mu nkyere mu yi da woroma Collins wo ba wo ne tie me frɛ wo hwɛ sɛ wo ka sɛ o me yere no wonyɛ ne ho ade so wo yere no no bi a wonyɛ ne ho ade wagye tum sɛ o yere no esi de na problem ba e na yalefoɔ e na sei na keka sa asɛm we de gu ne ho fi awura mpacho yalefoɔ no kai no sister bi wo efi o me yɛ infantifoɔ me ne yɛ dan ne ben nyame ne me de me kasa ho pa se wo kwadna se me yale for dia ento obenso nom de obabia ya yale for sa yale for me kasa ma sister ne ma me ka jem se ade pa ma me ukun an kasa ye tama o kasa no na mete me balande me ase mete kasa no o kan wa kasa ye ba akokura enti sa ono ka se mimi o ye jana mfiti fra kope mi di ami me manu ani na tem asema me kan se kwabena se wo se me yale for dia ento obe yalefo no ne me kasa me bie ma no kan e no okoye ade oda Saturday ade che Sunday asam no na eye me ya se bio wadidi wa ponte bia say kasi say na so se me yalefo a me tori bia sasem na nam kasi so se me yalefo de ento benzo ento obejan ni di o choba mpo me kai ene me ti wokwa na me ya ade ai me ti wokwa na me ya ade mama na me kasa na me ja na me ja na ene be me de wa buru ni nua bebre o me sa kasa na me kai me de asema me kai me nim se bia enti Sunday and opie wamba Monday no oba na se kwabena isi atete na ade me kom send me ye jale phone o de ebejia send me ho beto me kwa bia obete no nsa abom enti yin sen no na me fa me ho na to fa ho obu hu sa o ya brantie me so me bu hu se bio me nya abrewa me ya ba ya enti se ne obe fa me na me nti sese no enti o jia na me kom baby na so ko baby enu de wan fi mi enti Jordan o sa ko okoda so okase mimi saada me fiti prekope ebru ni nia na so ye trofo me benada ni o so ye benada di me be ye benada ni benada na obaaye no ote ho te said me papa ti ho ya e na me betena akodwa ba ko na me se kwabena me de sisi a me to me ni uni ne no e na me ni uni ne ta me ni uni brebe bia nyinse na abada ni asem bia se enya nyinse na we nko ahye meti a metimi ayen kakranka aye medwuma enti wo de nyinse na me ho ntam sana meken sana me papa to o hwe funsu ya na obonyom obo me enyum na oto no osa me kan wa kasa de wo kakwanya no no otie me kan wa kasa ma so bodue mo me big mama emra wo so abrantie no wo phone no so Collins ye boa na bisa na question bi na ye shade Nhyira Collins Bra Collins oh me Odaruma me pese me bisa wasem baako de me pese me bisa wo ne se relationship bi antokwa wom na sa wodi wo ba fie na wo ka se wadidi na komde wo na ekofa asa word na wo ka se yalefo no eho no na ekire madwen kaka die ne ba wadwuma wo ka se yalefo ba no mami utie mitie papa sa didi na nyumla na ntokwa ni sie no na mo private care bu ho na ase dede na wo ye no na mani nya ho nti me fulu kutane mini bande wo so na around be 8 o'clock I felt that la bia say you took a kwa fan tu station akwa bande e go me phone to ke ja me bakwa no yi dida me he me teto kwa sore enti mi tu me kan say me call kan ho me bie gate no a me tra kan ni mo no me start kan no ovra tana kan na to eno si form ti me call me ti no a me hwe yin sha me no tu gina kan na ti ene mi gina ti mi gina ya no ehwa na wa ba da tun ho awura kan ni to ba tun ho awura kan na me say ti ade awuyi eye nkura sesem ne agimi sem na wo ye nti tu so ampa de awuyi afia ne sei eno de ma me eno de se me ti wase a enye se yare bi wo me so na wo ka na emu me ya asem ka se yale wo yale ana bibisa bia yare bi wo me so e na wo de ka me pese mi hu e bia ye word pie free wa no se yalefo
Santa Cata. Zuti me. Me patch meet you. Aha. Enti no me pese me chese nyesa yare bi wono so na wo de eka. Nyesa. So me na tena me hu yare bi wono so. Enti sa na pese me metia se na ye asam keke na wo ka se yalefo. Me patch ai. Enti no we de kwalin say sebi owe enhye da nya asem bia bi wo ba bia. Akwala no wa fa no se sebi o sha se akasa no. Wo kan say me wife eno kra kire ani dia wo de ama no. Enti no wo se ye hwe ne ye ka na mo tra fefefe we nya asem bia. Ma me ba mi no asetra na. Enti me na possible. Di. Ayo bibia ahawa nti wuntimi ne ntena na. Dabile bi ma na mana obi a sebi impredia sa oba sebi impredia so otimi gu ba ma adwuma otimi buru ba ma nua ebepem ne free Saturday ko be 2 weeks ni o sesei otimi buru nua sa ma bi koso me nkwaye makola me nante edimi buru nua anene na no pe kura no enne wo sole ko makola baako na wono na kola ewo kodi akulufum wasola kwa akola no akọ buru ni nua no me akola no se makola na tra me mika ma yi mi nfa ka na hwe asemu se makola no eja so bodua mu ema big mama mesa aba so bia mawura de na pese oka man ade a me pese me ka sisi a nyabo transa also transa na me ka na madome no e na me de bi po bi na me de aboni dua Gama big mama bisa no so ntimi no ntena biem na diabura nto onyi se na me de me ho nya botre tie ma mpacho we de asamba nya botre ma mi jama no ma abema no so onene nam no abema no ye friend teacher Ada Johnson e no onene nam boy no office one boy ne nam na boy no ene me fan say mi cool quality ono na down for your friend Ben na Ada Johnson na one nam no Ben ni mate ni Ada Johnson no e no free na chi oja one Ben ni ja adwuma ye na obedi mi ku na chi sometime ni ati bronkom obedi na chi no omukọ kwa so ba ko obe Johnson master me sa na me nim se me ne Ben nam no sa na Ben nya me obekume sa me ko ba bi e se Ben e de me kwa akọji schedule enti oka sa akire no na medwe hu bisa se na wo kwabena wo busa ho se den no ye ya ofri na che obedi wachi enti boy ne se on de papa anya hwe abone nya hwe e no send 300 cedis e ma malam bi na malam na share 3 weeks se 3 weeks na so a o to se Ben no enya accident a hwe na wanko 3 weeks pepe na Ben ni nya accident se America say Ben na jai ka akesi echi e na ka je se kwabena adafo de ho abon one first order ho boy no enye nkyeremu we nya botre ma nkyeremu we nya no ne ye ma edi ntina ma wo buru be ma ni nua me say so on shame ni akura no one boy ni sori na o ma shim me kwaka sika sema na oba go me one boy ni sha se o monante na odi ka epra mani we a odi di aso go kwa tem se so kasa wa kire be pacho wo edi na apesa wo ka ma me de me pesa me kama ge ne tene se sa boy na asem na wo ka no man na so nti se etu mle bi na ni sika to aduane bi na meni ni mienu ni ye fofo mfra francho ko mazin na ye kopeka api na ye nya bi akola no mi hu no eye mo a wode bo ame na me de akola na ye se minni apele kopɛ ma ebi ni se ye tifie na mi atwi no busa ne se me ba no se na ti no gena na wo wiga leda wo wiga sa boso me nko no wo ni gina ho no mi twa ntro ba akokola enti one day permit da ho na bibi pim se ma me mfre ni person na mo bi be free ho aba ana atwe me fona me frɛ boy no enti me frɛ boy na boy na se masa kana mi di akire no me masa de kana ma driver ni na driver ni mu ema me masa ba so se sia wate ewura me ba so wate na me mama hwefo akwaba
and then so be famra Adom TV so no kwasam Adom TV de ye wazo ye nim se baby a maso mu ya mutie dwumedie bia no munim se eye obradwumedie ewo Nhyira 104.5 na enan koma ya tena so ya sabre maba beto ye ababa wa almost 30 years ena wode bema wone ne tie wode na ba adan a wone bema na wo ba ku de di kan ne etoso mienu wonyem wate ase wonyem na wonya nwonyin se ne kan wana tese mienu eno no woni be ma na tena yerim ne yeye afi be ma ne sode a eburo wodi buro kuno wonyim nyina wo bu left and right be ma no so won sha kwada na wo ma wono no eti no wode beda ye mfra be ma na so mpani bie mu a wo meyi nyinse ne mfiri ho na onfa ne ho nko tikesa ya tena so ya ye di won komo ya fra be ma no agina fon no so ene ye bobo na no efa ensem ne ho oba no so na tie ma me mampa cho tama o ka se oni adwuma ye no sa time no na ben ena na ekọ eba sa time no na wo onya se wo free teacher mpo sa ben na sisi a na wadane apache no ono na ekọ eba na wa mameni ne mienu bia di sa ben no na wo ka me ni ye friend so on fa ne car e me fa ni ye fa nko na megina afantu bronkom junction e ho na megina on ye me wu bi ada me wo ye ne ye friend say o me fa car e wo takwa bogoso okofo aka o chika no enam na no kasa o mu brand nti ye fa brand as Julie Francis enam na no kasa brand ton car no abra onim ho asem bia it actually no o tena fie be bosome e na o de frɛ sa teacher no enti so o kasa tamani eni adwuma oni adwuma ye na menyem bosome nkosa na se menyem no na ye nate kwa satam no onim teacher no wo ba bia na ye ben baby aben wo bia no ontie me onhwe eye beno se na ye teacher no se ye wani o onhwe nya baby afa kwatena na onyina me ho so me abro na edoso be man wo so waburu ni nwia eti awade ne de big mama bisa no no wo se nua waburu ni so tibe ne wontena eti wo hwe nya abotre ye ne ye bete montam motena more than 5 years onye ho ade e de na wo hwehwe ye pese ye frɛ call mampa cho ade a me hwehwe nyina ne se one onye nsen no na metena baby no so ntena ne baby nsen na nya sai me pa cho 17 weeks nda mi se me check here na 4 months 1 week na 5 months me pa chai yo me pa cho nsen na na nim nya botre wate nya botre wo ba hello Collins mama wo ba so de yaw ne awrewo bi na ekasa se wo ba nyime 5 months no beka se de wo de na munti wo de be ma megura ma menkasa be yin se na ne ho nto no wo ka ho asam sai ma me de me ase ubusa masimbi na nanka me chiro mu na ya kwa yin se no wasam me pa chewo wo se wo mpani biem it is saying so wo mpani biem no wo na nyem yin se ne 5 months wo ka ho asam sai ma me de ka tire ne se yin se de me de misika nse yin se mintimi emkum nipa da saboa won trans mehwe no ahwa akwala no ahwe me ba no hereche no me sisi medwuma sem kofom me tifie be 1 month ni me twika akese ono ya we se medwuma mehwia no ene ka akese ni nya kwa so nko me ni wan siri kula wo me ho kama mani bi amana to ade na di bi ato de na mamba no no case we ya nyinsen wo mu 4 to 5 months mesra afrancho de ya bomoni asachena wo beba na ye ne watena case we so enye fun so nkomo nyinsen wom akwada ketwa wom oba ketwa na na wono no wonya 2 years akwada ni sha wasa nyim na kire biem wonso se wo mpani biem eti ye sra wo ye to ye nsa e de afro bra ne ye ne wontena se na case no ye ne wo ehunu se de ne omeko wate me pa tomate me ede na ma no pa cho sa o se onye adwuma onye akwa so nkoe onye adwuma nyeye no baby o te me pa cho busane se onidi makro obi nka se fesika pempem black ra ne bi obi nka se ye se busane se onidi odidi anom
ote me yo ote ba so busa se odidi enom enti odidi no menka se fa usika ebra mi o na menka se sebio obi wa ha onibi na so sebio oni na wa asem se den kora na no ka se sorry nyi sika kora se akwade foto aduane ma no na gbadua se na me ba obi na ma me do na me de so be ma na usika bia me pa cho be ekọ be mantini ekọ mantini na botre me pa cho ni me kwa me ka so be ka ses nya botre eya munya botre o case ni samo de ba eya botre na sabusu mi ni awo ma usika me pa cho enra akra no odi akra ne bo I do college gata na no me be eteto I do college gata na botre wona ade case na ba ye pese hwe ne eboa se sei no sa anyim enti wa ye mre wate enti ye ne be ma ne nkasa na abusu mi ni nku a won fesika ma ye de a chenso nche bia hello Collins oh me ma bomoden na chena brane na won tena sem no so wate e pa chamate brana ye hwe fiso oba no sa anyim biem oba anyim se no kasa wo be ma wo so a enye wate e pa chamate yawo ye da se pi Collins ntichena ye be hwe Collins anim na mame enkasa biem nya botre wate enkasa biem wonyima wodome adome mempesa wo be bie wo no be ma no so biem wo be wo ne ba wate ma me pa me de sabio tama na oni bi metena se kire komedi na se se ne da bia bro na ade komedi a ma me pa me de se get me de azia na ma nam baby na so nam ne baby ma me pa me de gifty ma me pa me de ma me pa me de o sorry a washim ma washim akwesi ka kwa wo fama me kwa ka na obro me eno I be college animo ena me daga tem na kwai brebi ne number na me de ba ase bro no na twa ne number man me kwa afanjo police station kwa ye case kwa de kwa okronom enti na ena me kwa na that for no say me kwa hwe se baby owo unfi me ntima say unfi me de me tena baby na so atena me tete ye di pa de ba bua me ebi ato me da mennemanu me obesi ne utie me akola na wo hye wo ye no nim de oba be ye o enti ja DNC sem na wo keka no ebi to me amenne enne enti asamba anya botre uyusu akoma bebreba acha mfie mienu benu ho enti to bo ase bache ma what is make a channel bache what me to no be ma me asama ka so obekumi abra obi eni wa obekumi ato because we de bia wo prime de bia wo pra chira me ni de ode be ye me se chira nyam boy invite ma o pa faste baby so ka o ma da e chira kwa mo fre na o mfa o ma da oh ma say me ne kasa wo so wo ba wo so chena wo ba enti wo ha wona say we me ne kasa wo so chena wo ba my from so say o say ka minya abotre me busa ma na oni o ma tena no na ka minya abotre from so na maye me ye ba pa cho ho de mo fa nche me oba girl ba ko friend Evelyn akoto wo pa friend no me wa ne number me say ne number wo e wo Facebook a menya ne number ma ne na ba ko so te ono ne ba panyini ono te de makase kese o friend busa situation na ode ne fam enti sa na de so na yete wo de se manya botre anche wo de mai foso me ba ta mesere mo fa cheme sa na ne to ba etie awura wonim sa wo kasapa mame gifty na se de wo kasai ba na ba ma na watra ma wo kasapa pa ye pese ye boa wo de wasama ba hwensema big mama ne waka de oni beka bia kasa bebre na kasa bebre se be de na be ma wonwane nyawo obedwane agyawo sofo ka bibi twato na menya wo be yi kwa de na mpese mbisa ne se wanye Nhyira FM ne multimedia ni obeye de wa yo so uji babia wo kɔ ne di ana do wasama ba ana mo kire wo de ye wo so pese wo kire de ye beye ene unim dia obeye dia adenti na obai tie close to say twen echina oni nipa na kasa big mama so aka kam won se bebre bisa oni ayi bebre nti oh because there be man asem o kan dia Obaa Adwoa me pa cho be Obaa Adwoa oba nyema ekom de no chance wo ye no kore papa no die enti so gina wa ka toto ayampia se
onye adwuma owo fie eno na me chese ocheno beba that's right because ti me nyimba na wonya ni sei ti na ma ne kasa do so ti na me mi tu oba no fo sei wo de ja kasa wate wonyim men kasa bebre wate yo ebusia ya damu ase pi ya damu ase your presentation be quickly ye beye e wo dwumadie yi eso be 2 weeks ago ababawa alima to sadia efi konongo ena ode na sam ode ba ye case no na areho papa ode ba na che se bema wone na tsena bema na fa no 16 years no so bema na wo o ma wo nine mebo ama me o ma na yesai 2 mom yo bema na wo 2 wone ne wo 2 a wa use na wie no wase woni no fo woni to Bema waware no afa de bema no so woni no fo ni to me pa oba wo to wo no fo eno wakofa nurse ni a wo to to sa wo no fo ena ba bayi omo ye virgin so say na wo fa wo mo a wo ja ne pe na committee ena wo di su no di case ne ba me na wo ye ne kasa ya yes na luckily ade chia ye kokono ngo ki ye tu ensa frɛ bema no be na ade chia ye kokono ngo na ye se kono wo ye duru wa ye behwe na ye ne bema na hia na ye ne no adi enkomo em se nkamutimi yi wo ba yi a na nka oyima bene wa akoso ya batina mu na wadawroma ade chi ye kokono wo na atena mu big mama mu nyina wo batina mu na nka de afri mu aba no oyima bene wa obapa I'm sad to see your case ya making no kwasam say adechi ye wona akwotena case ne so e wo kono na e yo ba ya e di ne pie firi mu ba ye ye nchia ye adoma herfo ni initiative nyina fi say adechi say ya na ya seda na ene me ana me friend Zuela udi ne yesa Alima tu ana tunka ho Alima bia tunka ho ampa enti erade adoma na mompanyimfo nsa so ekopie konongo na no fiade twemu no ma Alima bai esese de wotena case no so no sa pepepe na em se oba konongo ne na reho na emo ohwese de adwumfo ma no na se wo se oba ha no ade kyen na nwumre okọ bi kwa ne bo atwede wo ho nti sa de no de asam ne ba from mu na chese eni ayenyan ti wo su no na me bisa na asem ba akopɛ na chese ni ka keke e ma yi no madua na oba adwan asem keso dolo fi tuhwa na sister asem so a share ho ana me bisa na se Alimatu ubedidi ana o kan say ubedidi also ubedi jollof ubedidi na de akwande enti dia na ubedidi na chese na akwaya asefem so na yebo be ma no anso ye nya no na ye hwe kwan senka ye betimi ne na hyiampo sanse wo kono wo ye nya no enti bresu ne koso no ano sade sese me hu se wati ni suo kakra kakra fa mani ase big mama mpa no so fa no fine ti ye bisa no sade no peso ye no so osua adwuma ansa no obehu be ma no enti ko beto adwuma sua no so wana enti mframa mu no okan ma meje pene se okay aye ye de di kan ne de na mo bra mpanyimfo so akama koma ye be so na sene na nka ya boa na ma na sua adwuma no nti ye pon ye no pinche me se nkoda ne susua enti adwuma no okaso okosua ne nkoda no a ahoto ma nti sa mere na tadwe no woton to pese atadwe no ana ko nya bibi kakra hyemu a na otimi afa no dodo aboa mo nya bibi kakra ne nkoda no de adidi ti okan na me se okay wa kan sa mate ene dey no womo de ana wo hia ye ha na ye ma no million num na won fa hyem enti sa na ekosi ye e wonom nyame nhyira ameno na nyame nhyira team no a mu nyina mu di akire kokko no no da no emsa me ne sofo pa ne yanko bie team nkaye ne nyina
Big Mama Lady Gold and a one kasa asanka the boyos na asanka nso gyina mu no kwasa mu boy adwuma na baba we da wode ne case ba na ya woreko fi se virgin a be ma fa no ene na waware ne na wo mienu na afa de wo so woni to ne fo unse obra de unse obra chese empanyfo som na ye nyina som bia unse ba ye da oba ye no hwe ne ko mu unse ne kala crosses then no ba wa sha wa mu anya ize and I'm say our mu die ever dey na to me ma big mama dey big mama o ye wa mu na to say yeah when your friend say wa mu and akwala wa sha wa mu I come I just say na me ase mama ye mo akwa aba be ma no wate ne nka Baby. Unte ne nka na o ma na wai Ba ko na wo de ba ko aba panyi wo fie sei 7 years. Oh, wengini na ketwa na ode na ba no Ketwa. O no wo fie sei O 2 na from. they say be man wo se waja wa na Wo so waja me. Baby ameko bi ame. Baby ame so tin ni fie na mete. Wo say o de nkrama o man for say me 250 ho. Man 250 ho de beto me bia me na meke. Oh. Be man. Nti wo hwe akoso a big mama to no fuka krasa da o ka che so nyina dwen free be man so. Na me say na dwen da so woni so. Do. Dabi Adwoa. Mame. Enka nkyere obi da se wagimi wo odonti. Kwasem. Nyame nko a ne te wodo ase. Ena wansoro. Wonim hwe ena be man de ware no. Enti wode ne wure nyina hye be man ma wone ne tie. Sa warefo. Enti se basa hwe krama kwa wotete no wo nche ya ofiri wo nche ya eya. Enti ehede ya nyame bo awefrenti no. Be man do obi ntimi nchechene so nwane no. Na emom nyame bo awefrenti no kakran. Se ye so ne mu ne ya nyae no. Na yere ne kasa na ye koso ebi amoy enye wenko a. Minim se ebedu graduate no ye be sa pekakra asa de aka no ho. Oba de se wo ye adwuma na wo sika gu botoma eno ma bebre wura timi fi. Enti ye be koso ne na di nsa wo so se be ye awrade be na do na wura be fi eno me bi. Yo. Mame, nti no sade eye ohima bene wa na wo kam. Mame, de nche ma sika no yate so sa no ne se ya na no se san na ne be so. Na o ka se bibi 1005 eno ye atadwe no bi den nya atadwe no na ke ye adwuma sua ye dikotu ni tiri nsam wasa akosua bi ene bedu na sabe ya ye behunu se ampa de ne nskaka na ne nsaka ye no wotimi de akoye biribi ma so abanti ena ma yate so a ye di we no edi kan ama no ti bre ko nanimo no o di dwa no ekọ nanim no o di hunsunsuan so pa ba se de big mama kan no emwa de obi nim ni obebo obi kura na yeti obi tie che kana kuma so se debi obesu ni mu ababai kakra yo nti no mame atadwe no 500 Ghana from ohima bene wa ho wati to see NC in Nhyira FM ene team ni nyina ohima o mejina ababai ya chi wada wuruma fa mu se bejina na chi na on behalf of ohima benewa ona da okononwo baaye ya wasam no eka na koma yenya be ma no so wose atadwe no je na fa hye bibi kakra so wo mani nti wate ti ye be ye ni bedi akire enkodi sika no je na bia no ne kan ne yenhwe se ohima fama no ne yenhwe se adura ono ankan ne yenhwe se edu 500 na wankodu kono ho anka se sika ne se one city na mudi shemu ene wiase ai asana tie kan ne rese du fa ko peja o kan ne yi ba ko osoro ba ko nie wo ye cash onim ka 1 2 3 4 5 kiao enti no hwe fashasie na ye hwe kakra na sie sika enka ye betimi di kakra so be pese we no wo de ko start na hwe se de be ye no wate ti de na wo ka che ohin ma be no wan Nhyira FM fo nyina Nhyira FM fo nyina de mo ka to me da mo ase ya mo Nhyira mo o ma me ni mo kura me ho tirim na o ma mo wa mo na wa mo na me mo ko ma so me da na sepa do ye ma mani sopa yo
no yare wosam yare sanete obi ade ne case ba wo ba say ye twetwe bia ya bread to yema ba ba to aso enya sam keto na no big mama ne 500 Ghana esu ha what they say akwada ya niti akuni me 1000 koi enti o che say sanete nti no ye hwe ne yaboa wo mu na etumi aboa maame enti no obekọ koye adwuma no Mr. Ofori wo number te be fro no ye hwe se de adwuma ne kọ wate na be ma no you also on pa obi mi wadwen free so na mo ani nkọ ma no ho wate abusua ye dam wase bebre ye dam wase pie ye obradu medie sana ye no ma mefe watena so many years eye say ya na mama call na me say eto de hye na no mukura na mama mefe wo ya ma wo bi wo dwumadie yi so wo se Jennifer ko enya sam ketoa en wo bo nipa be si ne eja ne ma ye na kakra ye di na mo achi ye hwe se de neoma ebesi akonti sa na etie medidwa kakra bi na maba eye edroi so 3p garlic message ye maba bedi nkomo na toothpaste we also me manso a me se da bangle ni sei na wo hunu na konno ene ne fa eye we enya duane o eye Omes toothpaste original lemonade charcoal toothpaste and original peppermint charcoal toothpaste fetchi wo se toothpaste we and de wo se ne sia ya brown pa wo se smoky osia ye brown onum coffee osia ye brown energy drinks ugu so ya wonum me pacho de ne sia ye brown pa woni me entonchia na wonyu so lemon no ne enhwa de edana kakre bi na betia to brush no so ebetwi wo se ne se vita fita kama na peppermint no e release bad breath enti no obu owa na nka boni gina nanum onyu su original peppermint eye charcoal toothpaste yi bi fanchi ne se na ye hwa de what you say utie me won so no ope toothpaste anu wo hye obu owa toothpaste anu nya hye wo mpe sofo ope de anu wo hye pa you so green one no we are no eno na say yi bad breath e free wanum no nka boni e yini nyina e di free ho the toothpaste ne ye wo lemon ye wo peppermint sami a wo pe no bo modia na ma wo nsa enka bi fetu se kama ma mo pe do tuo no all over Accra enkran de menim ba bia abakwa unya toothpaste bi nto na no na menam Roman Hill asie ho ba bia big mama e to mattress no toothpaste na buyi na na when you see enya bi nto Roman Hill esania ba yi wo no awurade toothpaste na bui especially green one no na bu pa na me bisa abo no boy na say ma me na abenya mfa so sa efo pebi na to na ebeboa wo number ne 0244 710306 0244 710306 na fei 0243 814661 0243814661 eye one na chese eno so eno no ma akosia metena se ana se eye mami 3p na baba betena se na me wuni a me kon so akosia betimi akoto abekoto na me ma wuni dwa kakra bi so awuno me ma wuni dwa kakra bi se me mra 3p so a na wadaworoma memra 3p so ye medi apomodei enkomo ye medi apomodei enkomo yo 3p garlic mesa oba fefe Dr. Ketwa ababeka yensa oba pa memo akwa na aseye te sen 3p enioma te sen wo ho yo wo de ye be wura duro num ye ni maduro no dada na so de ye be wuram ne ahwe sane aduro no ho nsomte medase mechia etiefo ne ahwefo nyina awie 3p garlic mixture ye duro nwa so a so boduam na nanka na adom wo so bet say adom afri so kaka ohima bene wa memo akwa babiem na memo akwa ba na say akwa ba on the set on the Obra show the hit program what I say adom person ba okay oba mamemra so na fa ye wura duro no wate na ye hwe se de duro no ho nsomte mate medase mechia tiefo ni ahwefo nyina awie
3p garlic mixture ye do on so a free pure natural health garlic ekroje ne dia ye do ni yemfa nkenja yemfa nso bi emfremu enu ntimo ahoden no ejina ne na so na eye ntinim akomam ani mogya mu adwuma wo hwe me wotie me wo yade bi wo ntinim wakoma ne umogya ne munya dro ni bi na no ma ne nyina betimi afiri ho ama pomoden mapa won so nsa etimi akabi boa na boost immune system ne so the amount ade friend yade entiment na wo so abra wanonom 3p garlic mixture no ebore ni pedue ne be hwe sentene no be ni nyina efin bi ahyehye mbia ebe free ho amemu ada ho se de be ya mogya nso betimi ade afurisa ne akwa aba wa no enu nte se wonya nom bia pharmacy shop bia ben wo bia akona kope bito na be nonom na emu na pomoden sesa won setimi kan won so wonsa entimi enka na ene ye hwe yade friend se diabetes se chire yade ha adwen pa ansa na no me the doctor number ma me so fa number ne frɛ doctor o frɛ na se de o how tie bia chemu chire no obeboa. The number is 0248 92 8824 0248 92 8824 Obi baby say esichire yade e kan diabetes kra e de ade e ne deba empɛn pi na dwen ya ne wo yetim ne say sichire anadokɔdɔkɔ niema yedi no ene ma yenya esichire yade enhwehwemu bia ne wadi abasa sichira na dokodoko niema ne ma onya sichire yade na mom ya na yetufu so yo bia wa sichire yade ne bia esichire ne so ni mfaso bia emma enti emfa ho entosu bebre enua na dodo na yedie no ewra ni pedue no edane glucose na maya hoden sa glucose nso adebu ni pedue ma efre no insulin eho nsese glucose no etena enu te se wo ni pedua no entimi produce enough insulin ema wa wo glucose nya ba bia mfa se wo mogya no efra mogya ne pe ne ka ne se wonya sichire yade diabetes ne bi nya sichire bia wodie ena akofa sa yade no edi abronti ya na wa hye ne nso na esichire yade no enyini time de ba unyina na wo mpomo ye mre ne pedua ne twetwe yade ahodo pi ede ma ono ankasa ne ho enu ti enyini time twe yade no ede bero se nyini a ebi abusua wo firi mu no wona na bi wo fa bi ewe sichire yade bi nso betimi afasa kwan na so na wanya bi anya sa ya na yetufo se anadwudidie nso enye mawo wo sichire yade mfa ho nto anadwudidie so abodonko dumienu aduane bi ede be ma obia se ye aduane ekọ ye ma be ne ko a ubedi bisa ho se sabre na wadidi na aduane betimi a digest ya hoden pen na obenya bra wodi se aduane no emwa da bia na kwotwe ade ahodo e de aba so afe ensaden no bebre ne nso emwa ensa no mesi entu adwendwento arewo ntu ohaw wono mo nsa no wanum ne de ye wode bisa ho se reni peduen man sunsun so bone ben na enya wo so etwontwom ntini efon ntini emwa mantini mu na moja timi afemu ade afusane umoja nso na oye glucose no akwa ebasa pe na kofa yade e de abronti ya na watwo ho afim na no no madupa no eno ane 3p garlic mixture de obi age atom no se de be ya esichi yade ebefi wo so eno nti wakọ hospital yes sugar level no ene e washroom so tutumeka na kopa edro ni bito no entina ma na nyansa entina nso nkase ni daso asani daso ensan ye edro na basa ebeboa ye nyina ya de bone eba oso a ekroto wane ko ya pa enu nti de bedia ne se bebie ekro ne toye no sa ya wo nan sa ya wo nsa ye nkotwa esiche ya de enti ye chobi na ye chobi nsa obi mema yom ekofom obi ani afra ena mesiche ya de esan se ba oso etime ma wani so ye wisi wo hwa de kra unhunu ne papa entena ho ema na nyansa wo ho no ma bo nso honam eta ya wo mre eyensunsanso a eche se bia na esiche ya de no ena ma wanya sa ohaw no na watutu mika wakope 3p garlic mixture droibi na wanonom afebon se Johnson tentem ya de na ba oso frequent urination se de kane na wo Johnson ne yentesa oba Johnson tentem pa bra esiche ya de na bo awre ni pedue nim no mesel tutu mika na kope adru ni bi ne no nom na ne nyina entimi emfi so obon se ba oso a ensukom taade won tentem ekom so taade aduane ni nsuo na wadi anom ai wo se sustain ho ahoden no ewre ni pedue ni mana dwonso do ho dwonso ni nyina babontin sisi a na komodo na ensu komodo encheye mesrew edre beboawo eye 3p garlic mixture obi won so ni tifie hu de eye no kakra bia na ne so atepreko pe obedwene ho awo ntia se wankasa wo ni pedue no
won sa won nyare hwe haw na so ho na wo so ate ho no asensi wo dada mu ne nyina ye siche yade ne sunsun so mesrew entna ho ma ne na ne wo so asemansa garlic no se de ye se wo de ye aduane di ahode wo mesa yade pii no sa na edro no etie ye mfansi gya bia so ene mfanso bia emfrem ti ahode no krokra enti emfree so entna ma yade bi emfa wo nko wom abra obetimi asi ano 3p garlic mixture ene beboa me kan famu bia wo yare o onyare obetimi anom adro ni bi esanse reni pedro ni ma e boost immune system no e dia ma enye adro ni tonso nko na ehia wapomoden na hu hia yen enu ti say ye ba na home remedy bi wo ho obetimi aye wo fie aka ho abra wo no no adro ni so aka ho na aboa ma yaresa no akonte ma ya na doctor ma ye de tudwa enu ti wo tie me wo asiche yade ibi wo pese obo ho ban wo fie me so opanyenya kakra na wo de bitter liver ye wo nwono ahan be se edu afra na de akakadro kakra atum na wa blend anonom ne kakra eye bitter leaf ahan be se edu wonyono haban no edu na de nyenya aka ho ani akakadro blend nonom ne kakra sa ebeboa eyisa o hawo ni nyina ede efri wo so efe edro no enya mankwa na enum na enya me mankwa ebo obeye fichikromu ya wafri ne so no be ma ehwe se wo prostate no awbambo kese ebebem wojonso a wote ya wo be ma ni mo be ma no emu hyehyew enso bi aninya krogin edi wojonso no echi ni nyina eche se wo prostate no ehu aka se woni oba edi nhyiemu a enso na ekọ oba ne ho kwada na eba no prostate no na ehwe aye sa ensuo na ma entna ma how be emma ho eche na kofa ensempi ede abatripi garlic mixture ene beboa obi ya dia wo ne so aye general body pains unye dro bi na no ma ni nyina ebetimi afri ho stress nya wo so de eye stroke ya de ni nyina ye moja entimi ni afri sane enko ni padua mu yie no wadwene ne moja kra entimi ni afri sane enko ho yie a ekofa stroke ya de no ede ba unya 3p bi na no ma ni nyina betimi afri ho ama bibia akoso sene wapomoden nyina so tie bia obetimi anom bi nemo bia na wadwen ya wontanta meda bibidro bi so meda brofu dro bi so meda anom 3p aka ho e ma ne ha wo de koto oto na wonom we 15 minutes dro bia wo bia obetimi anom a enkofa wo hawo emre apomode na wa hye ne so sa wo koto 3p na se netie garlic e da ho no eye kokko edro ne wotuam ehwewa ebebo any plastic bottle BM untisa ukọ no be fa plastic bottle de mau eye garlic mixture esan yade a obodin na bia mesro ensom ye ntre 3p garlic mixture mu ho mesro enye nitine ye kokọ ewotoam ehwewa ebo hyesane ma wenyina enso ansa na wato edro ni bi anom enye na pharmacy shop cyber shop satia tese o mai mu bia ton adro bia ukọ a woto pe 3p garlic mixture wonsa ebetimi akambi me the doctor number chatwo Nama sorry so ewie ufa number na emfere sadia oyade na tie bia cheche mu kire doctor efri ni tiri so kosi ne nan ase waya krado se otie na wabo sempo edro no entime nsan we doctor panyini owo hu nimdie obeche okwan a wode wo yade no e fa so doctor number 0248 92 3p garlic mixture abusia ya damwase bebre ai doctor so no enya gro na no sem ka che papa bi se edro no onum bi da be wa ho fanku anti o se enye dru ayi a wenzo person be rew eni ade fi se na ma me fetimu nyina o se enye dru time Wednesday na ya person be show se doctor no ho fe na wa papa nyimu na mse papa nyimu onko te baba nyimu o hene zu na sie na kafra ene na ya no medro ni bi na nanu medro ni bi wa na doctor ene ka no se 3p no ya na wanom bi ebebo papa ebiebie wuntininim no kwasam ye the garlic ankasa na ye de aye na niama mepemodro ni se enkeja iti am very effective very effective enkeja antisana naturally extracted antisana etienti abusia 3p garlic mixture numbers ni live on Adom TV frene empanyimfo beje wo so wo pedro ni wansem bisa bia 0248 928824 Sofo
mame Emma wakwa babiem na ka me pesa me tisi panel no mu na me wia me jade aka no mu ye wo hema benewa na oto so de Emma yen hye ene nkomo yi Obaa Adwoa nyame nhyira amen Obaa Adwoa ba na mpesam ka chense saa ayi DNC asem a wo kan otwamu hospital ahla na wo ba ha radio station ha nye di ayi hospital asem na wo dia ba nti onya abotre me nka asem no na onya se ase wo ye adwuma na maye no ase ne kasa no doso asem na ato ho ne de me hwa Obaa no wan Obaa Adwoa se ye tena se aka asem na asem no di bem sen se wo bodua Obaa Adwoa men kan bi maunda se duaba wo mu a se udi bem sen wo bodua men kan bi maunda Obaa Adwoa hwe Obaa wo ne be ma na che woni mu kunu adwuma wo ye okuta ka oso ka na wo kono ka na nkasa wo de na ma na wo hom 73 edi wachi ka no amikam chiraw awon 73 na di wachi obi pesa wo kwai wo kwatwe mpena awon ni bi pesa ka nya nkwanhia awon bi so pesa udi ka wo na sika na yecho nti awon 73 na di abafu achi won so banka wo de empaibo beta wo kunu achi na nka wo kunu kwa sa nya manyina aprotect no wo di duabo na wo ye dai ta na chi on se boy ni niska duabo no na ma boy ni niska obrebo ni nua sa boy ni mistake a wa ye me say eno dia me ba ho na mom se oba wo no kunu te na asem ba se ya emodua oba ba ko da nsa so ba ko so hye oyam ne ba wo ba ko da nsa so ba ko hye oyam wo de na ba ha se o ma waduane ni na duabo no ebe ma na nya duabo hwe duabo na obo ye nyina nyansa nim ba yira mpesi abo na ni nche na obo ni dia ba yira mpesi tabio wo ba yira mpesi na ukunu anni no na yemisa ma dodo ase na omo ye duane omunkunu ani omo ba omu dia tabi ye ni aba no onya abotere otima se ba ma na de oye na mempe ene se oba ba ma wo no oba nya asem no wa mo na kohoma wudifo ne no kore ntomi enu oba ni difo be tie ne se be ma wunyi bi nto ho oba na sa tete ne mawure mu wo ye oba warefo ade a aga yi kan ya but enkeni so bodua bi so oba ye dua no na okunu be fie no woni Obaa Adwoa eno de ya na de wo mu nyina ne se tabakro wasa ayi won saru ti enkwan ne koyi Obaa Adwoa be ma ne be woni adua no ade ya ewa wade mu woni oba warefo bi abisa ade aso amba ma bia sa wo de twen yere aso no ntine ya mo hyada yes oba ya ade utumi mo no sofo utumi mo no na wa tena so imedi e papa kwa na ni madua ne die papa kwa Obaa Adwoa oso ni yiri nya asem na so peso twena so a fa pan so pechense kocho ba to fufuo to lazy guso bag ni wa kura oba na yere di aduane asi table so akele gu fom na fa si wo na hwe oba abema wadi sa aduane na che so no oba betena ho se odi na aduane asi fom oba okuta basket e di aduane abesi wo bedi obetena wa hwe useli na che so oba no oba ma table ni akonwa ni nyina so atu agu ba bi amo na che se ye ne ya nti abasa ya mum abasa nko so oba no ba fom bi se mi wura na adentina ma odi bayire na ye me la me pene ga no bayire na boy ne de ye ne la wasa masabo bayire mpesi ni ayi e kan se cabbage wani nti ya me ya otima se nka ba ni ba wa asem yo ba de oba ka tire no o sha ase na oburu nua wa ya ma be ma na koda ka nti o sha ase no sa na be ba ma ne de ade am ye eya me ya ne se be ma oba nyima kom de no kwasam wo nya nyansa nya duane di at work ya bisawa eya ma bufu kura se na be na ya otwemi ense ne me nkwa adwuma de be die kura kwans kura me libi nti otu wo ni di obada wo yere nsa so ya fra wa se mere wa ya ne ho ade yo sofo wa ya ne ho ade seven previous ma bi na hu o mo position ye ntia na ya se se wunu aba adwini mo mra da bi wunu aba adwini mo mra kwase bi e hye wo fra akonta no kore pass off ye that say mame enko Lady Gold oba pa mame mra so me mo akwa babiem na fie te say ye danyame ase ye hwe wo be ne nkomoi se wo agya wo de wo ye oba wari ni na me de be ma ni maduane ye me ya pa ade ba ko ha ne nkeni se me kana hwa no bi hwe na ba ko hwe wo de abeye me se maduane wani wa kume kura
obi so wa won fa ho me pa big mama so ni oba panyimu ni ahwe so no ba ni big mama e ro so ba ni ya na nya ne ya Adwoa ya said you see kan ba me so kakra meka a chemi nwa bai said ye so for Kenya ewom na yen hwa de oba be ma nya ho ade watu akwatana da so na ema yen fa ntu ehofo ma no so ya na tabi wa me ye ka mamma no bai na de me come ma side kakra no ye hwe e ho na ye de hwe ansa na obi atu na mo so be ye ho ade na su na ye bai na ye de timu no ene na baba be ma so decide so be mi nware na mi nware no usu bai na tesai wo fie tina na tesai ono na dadan nim te at least oni ye ko me kan kra ahunidie ni ho wo kasa eye number 2 aduane no a obi anim aduane no ade nso aduane no a presentation et say sign aduane ne decorative o ya driver ni odu ba bi ode ne ya kan say omuki no ene ye de kire nam said o tipe enti nyane de wa test bebre bi kura me kan waduane mo enti me ma no mo nyoma bebre o mo assess ansa na watu na mo say bi obe ye ho ade na wonye ho ade enti ma no so ya ye betena enya say ase ye kan sam no gu me ma no so too much no kura na wom na nkasa o monka ho ye de taba bi we so ba office ona mo ye busa no bo no bo kan no kura aha no abeka no kura aha no abeka no won no change na no etibiti anya na me hwe ne din na me so wano aye tu onsi a wo se obe ma mayi nyinsen no na wo fa but wo ti office wo so na wo ba akoda kura dada wo so se wo pese oto oven na wa ton no on fa ma na timi ye adwuma na fa hwe mo fa yes but wo ba wo se they say nyinsen onye dey. They say focus abanyin say. Why you one? What na ho woni say onhwe ma wa be ka say onhwe nkora na yi still odne ne da soto ba ko ba woni wo kan ka nko hu bi o ya odenti ata da ho na ye dia ma pam na afi abetena na uti so ne tukusu o so ne so hwe ne to what is abetena ti ni so say enya ode say ye nyinyin say ye tugu rough sir mane kasa kra na nyame ya chi wade ba ko pa o ti a wo ye no Onyai lady, you don't say big mama. Who you so where the be say courtship? Multi definitions of courtship as. Courtship near the courtship ye corner courtship so. So for ya men. I think no more courtship no. Mama me boa. Yeah. Adwoa. Courtship near the corner courtship so. You ya that. Madaguruma. Mamme. Ya da was so actually. Mamme. The entire Nyankopon say nyansam fiti ase. Eni nyamsuro. And na edu say obi anu aso na akotena be ma so. Yes. Eyade a ene ha ye youth ne say ti yem value ye ho. Yem value ema. Na wo ba Adam. Nyame abo Adam. Na Adam di ni nyansa akwatoto mmodin. Na obatimi adada ne say ka apple we no wawe. You will to me apple keke. Nyame ama ni nyansa watoto mo anyina ri. Nanso obatimi daada ne se ka apple yiwe na ede. Am worry. Na ye hunu to me na nyame de ama ye. Yes. Akole ho me ya na me kan na mama example. Me kunu ha me ma me nyinsen 1996. Me from pa me nyinsen na gu no. Na sini ne sister. Ese wo be wo ko 2 years me say me de be man de mti be sin na me kayet me hye me sa da me ka me say o say ko ani masam enu ntina me de tu do fo say akola na oda wo yam no e wo say e mema ho ye no mo tina nyansa kure mama se wa hu ni nyansa na wo say de be ma na e hawo enu nti say ni say ya wo be ye mistake a cha afi bo say no no na o reverse ade no so anya dai enye ye me be ma me no te na ma no aduane wo se woni e de be sha fridge no di wa de cha no power ni mo na me ka ne she amen adidie ni na ye nkrokro se wa ni apesie ni nti eni nti ahye ama me ya bodam ene ka be si ene ma be ya boduane na de menum ko be zibewija ene ka be si ene ba ye ka be so untimi ni ya bide me be sha fridge kwasem ama papa se ma me ya se me mi so wani mo na na matese ka be si so de sha fridge mu e de chance wa in friends na ta gugu bi sa enti girl no hwe asam na ba foforo se ya ya nti na ese asam ba nya abotre yes so one to wo bo ase a wo be ya wo beti na oban so obodua de se de sofo kan no udome
sesi asebema ne maame sebema na obone se dien no me na beka che ne ba no ene na obegina so ni re video bi abema no wode yewo nti abaya no onya bote no onto no boase kuna yo big mama akasa sofo mama nka bibi nkyere be ka bibi kakra bi na o ka asem bi se mintimi ne ntena biem ne boa na wafo obi de hye oba kama one na wo ba ko mienu ade na wo ye no ade na wo ye oba no because so de wo ko pa oba foforo na oba no so waboni trader na waboni trader no ana oba na mama big mama mo ka se eye no nwanwa se wa wo ba ko no da so te wo hwe oba se be ma wo no oba da mpam na utafre na sum ontumi nkoda utafre oba sum pe ye be ko no ka wonko de asam kore ni a na asumo so de na wo wa so big mama utafre oba ono a wa sa afre akoso ya be ka bi kakra na so fu de ni so be to ni che ma me ano dey kakra bia ye de ka on se enemaya na so mo mani da ho eni da ho ni hu hia on se no em se aye covid free one no na aba be man boss wa aya o de ne panties ne brazier wo ba hu ekolag ba ko hu no be ba na nchansi nyina o hyehye dada wa bat na se no na ko ba ne sanso a empempi yana ne ka no eye den enti emaya ne nya botere so na obayi no o syndrome bi eche mehwehwe na ma pediama no ase odwene a yes na odwene ne besia no kai bibi for no pagya ne say madam I want to say something say so court so they no pagya ne say there is go to classroom madam frame na mo bibi kan enti onya botre enya ba wie performance de baby radio kwana enya zero kwa de obo akora e ma ne guru ne etena ka ho biem e be fa e ma ne yi abusia ye kwa ahoma no so tew ye ne ahwefo ne tiefo ne binding komo emfa ene case yi ho na afeminya de akamuma ohema bene wa woni dwa no emfa ema ye obi abaso a ye ne no enkasa wo outside Ghana me pa cho line no 0549 801751 0549 801751 outside Ghana with me a friend on WhatsApp call you know bekasa hello so didn't baby akasa free am I to you man kranso kama yentie wa wiei Obaa Adwoa no kwasem ne se on se yembe me idu bebe yi diebu ko on se o frɛ be ma no wantimi ammo be adu bia o e ka aduane na wonu an fe so wonu party o topa meat pack akra wo bi watam wo bi na ton ni nyina wan kan hi o wonneti na last di o kan ya ma na ya me ya pa so wo busa na se nyina se no su yiri na ya se bia awari mo akasa na ne last asem o kan ne se ni mpeni bi mu no wo mpeni bi na se wa ye wadwe dada ntina na oba ka se o se se adamfo boni bi wo ho a o na damfo na o fa one na ache no sa de no ti wo nyam pna bebre adoba for the same minimum me de ka ne yes anamfo mpra bebre nti en o ye oba ne sa na one na nyi ten ya once again no wo kan say wan nikan ka se wo mpu wonu di kan say o onware ni bi mu na o se na onware ni bi mu dia na o ba hye ni yam ti bi yi ba ni tiri ni yam wan no onko ni be nti on se sa na adwen so be ba tina na papa dia oba on se sa na pa but emwa yeah da CPM ko for so hello me ba cho dini baby akasa free Obaa Adwoa my home me ju so Prophet kwa mo hawe dabga wate me kura mu se do so we say bam we regional jina che ono kwata mamecha amazing grace market we so kobla black we Obaa Adwoa for the chamo wate na Obaa Adwoa ya besre eduabo said the mashi di diaboku mema no so na ukunu wie
na brɔfe ona wo miɛnsa ɛnan a meme na mahɛ wɔ mo ɛna wo bɔdwe sɛ nti mɛmu ansa wobɔ bɛma dua kunu a ɛde paa sɛ busua no ɛbɛboa sɛ hwɛ wo ma so obia nim sɛ maame nim sɛ wobɔ obia na wokum ne ba edu ɔno mo nyika prɛ ma nana mu o na ne kɔ bɔm ta no wɔpam wɔ mo enti mma no a ɔmbɔ dua no yɛbɛhyerɛ awale no sɛ wote wɔ sɛ awalefo a na wotwam kɔ mɛnwale na kɔpɛ baabi tena so ɛna wɔtamelo aba wotwitwa a yɛbɛtɔ ɛnkatebɔ bɛyɛ so aba wosoa bi a yɛbɛtɔ mɛnkɔmɔ dua ate menya ba benis wɔ hamburg a wɔne mbra kɔfui so mekyia wo mpaa wɔ hamburg foɔ nyinaa mekyia mo ate makra wo yo yɛda ase yɛnkɔ foforɔ so hello yɛnkɔ foforɔ so hello good afternoon no dini baby akasa free efra me ofankansa me kasa free kono fama yentie wa wiei na me kan chia me tofori na me mo na ba so na dwuma pa one mo yi kakra me kan nyina ne se me nua ba na o ma na koma mla fo be me bie ni mo pa oba ope duabo be me bie suru oba wo be ye sa de be ma no se de kra because me se me papa tuwe so obo de be duo ma na nwa because we ni pa bone for papa we kurom utim ko ball aso ya ebu esi ho ya ball awo ho utim di ko bo be medua be ma ukura kai na be ma no be da ka so be wa na anu aduani so be da di wo suro enza so obo ni dua dia on so no aduani na wo yi di woni enti e be se ni ama omo ma kuma mla fam be ma no ya dia ti se dia kra ma kuma ye de mla fam na ye sana de yaw e bo ko ya dia se so because so ni wo baba ko ba ko san so ye mu na bo ni dua no wu ye akwara na o so ye ho na ba be wa Mana baba wono nti ebesere man omo ma kuma mlafo na me nua be ma no so no yede de be sha yede enya sia wi omo na kuma mlafo wanya ne na nyem no de wo yede nya na yere no na minim se yede nya wo kina oba akuma beto yem ama bibia ya kama na gopon kam baba yo yeda sipi yenko foforo so hello yentwe so eja boati ni hello Jesus yo me pacho udino Femina nakotoko kasi free Jesus oh nana kotoko nana yate wonkacha na hoye nyame adompa me hoye papa yeda semayentie all the way from USA Texas yeda mwase ne moduma pa moye ase kakra meka fa ge ide ho no ge no wodi bi mo na nasem na wo hu kan yi no be ma na etete wo ba no na wo ba no ni maami mu ni ho na ne papa so afiri mu ana wo mfiri Kumasi area ho so nti be ma no nti no te be ma no so no ana be ma na etete no na se oba wo na wo ba ko wasa na anyam na wo so ma na aduane ni e ma akwa so aduane ni ade no nkodie sebi o ko bo dwama so ka de na beka so no won hwe ge no ana won sam pe ge no ana ye ge ne ya nya aduane na ho nti na ge ne bonu bia ato sebi o sa bi wa no sa kaka jane se oye bodam for yalefo a na aduane na be dia sebe se enso yin hyenkura sa oba ne de yawo bedome o nti be ma ne de wo ye no o me pass papa bi no anka na se wo so nsa anware no a na wo se utifie unya adwuma nti uni wansi de kura do ma na be de na oba na wo na ma wo no be yere no odidi so na kasa de hye ne yam nti ge ne de yawo na e kasa nti munya abotre ma na mukab ma no me da ma se pa ma so yeda sipi enko foforo so hello Obaa Adwoa so hello Pacha udini baby akase free Pacha fa makuti gwache kase fa sandra pa amamo entie wa wiei so from ne yajma de butao ko ni fini mai pa ma program ya depa sam ana se oh manager no papa ya dia pa papa bebre so pena samo hey ana wo yo pena samo no on program na se za oh David want ya se so fina sreka kre na papa manager mo papa oh ya da se Obaa ya sana Obaa unu kunya kaka sa dia body die dia body so Obaa me no tina bu bia ne ya ona ya mse de kwa me jawo to dia body enye yesere mo se ya munya abotre no me bo ma munya abotre wo ne dia body o mu film that's it samo ware juma kese o yenko foforo so hello
Never show dinner baby a casa free. If I share from one can say the quiet. See where we Oh, here. They might answer me all kind and check them on. Oh. They might live young. Oh. They more kind. Oh, yeah, that's so. Also, bear man alive behind here. Go for frost. Hello. So when your bear man walk, can say ya. Not just only me. I walk. No bad. Was a walk. Yeah, but what Brunia? Hello. Hello, Obaa Adwoa for Pia, we didn't baby a casa free. Frederick no Edmond Cafe. Frederick, my auntie, where we are. I'm in the gang, Mama, yesterday. You would be a Tiana. So, the Tiana said, Emma no open mapa. Or your boom was oh, the all yen and yet said the enemy near them about who the kind. Has Obano war, his pa. And so the Bona no, the Fiona no, the you. And I know some news of a problem. Or wouldn't ask them country now, man, then you can saw the dear water. Tatan. I know the genus or the yes, I didn't know. I can yes, Obano case. I'm sure. To me, the boat time at Juku. Eh, Mama, I get it reward you. Hello, young call interest, young quabroche. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, no, we didn't baby I can say free. Me patch FM, I'm in here. My auntie. I'm in free Holland. Okay. Nah. I'm the last time I had the Hague, and I'm the world no baby. Hey, okay. A white coat, no, a walk. Nah, the American can say, when you are ban, a son, when you are but three, now worry on the crime one. So when you are but 20 men worry. I say, I shall see a free and plan our papa with you, baby. To the American semi-sven, one can be that sale pursue Yakulano or study from a group. It's a real so this and Pentecost will be in Mobram on a shaft net. Store, a beer now collect the baby and I may not stop the baby asking. Now, baby, fear baby, or I show no fear. I shall say the head, but there many a boy for. Now, the air catching me a bear management fair. Or track or say you. It's only a baby hour back. The only way out. What's standing in him? What's on penny view? It's not a tackle. Now, why are you at the Obaa Adwoa? Who bring one. It's money, money, now you have to sustain. Ya mystery, my woman said, ya mamma, but no woman in Naho. Now, my master, walk out, was he afraid to be back coming to our rear? Bema your one dear, my who's one word to our question. The baby I see and a dear now expect to step back. Until money, money, and I am ranting in my bag, and my woman in Naho. Yeah. Now you near Banner so about or Ramatu. Sally Matu was a Ramatu. Miss Remo said a girl Nakuma. Nera one, one stoney. I mean, say, it's Ramuya more than that. The one, Nana many pigeon, and Nam was so pigeon. Why? The Yamidin Sremupi. That's a pie to me for beer, beam. I Yadinina, Yadi Bessiana, Mammy Cham Hotel, Nayan Kojin Kratoka, crabby, and free Wahima Benewaho, Yabesai Abba, Nam. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, a soon top send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha Mamma Fro. You know what you have to say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what you see. You catch your offer, say, on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. I bet some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now, okay, top send it. We are safe for baby also. In the process, maybe I'll say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaw, a bassa automatically no. Yeah, charge £5 and €5. And then no. Are you planning a trip, vacation? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 68 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are
you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Dream of an internship, work. We'll assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 00. Visit us on the Ecoso was a yehono, Pempenso Benaya, Sabiano, Wadro, Papa Memoquapa. Now, where ye dear doctor, so for Brantier, so for Rasta, so for ya Brantier, Rasta. No, Quasam ABA, doctor, no one, no, no, the Rasta Bunetti say, wham, a drunk one. It's if I would have said. Every year about clinic and our tea and car and then a bionati and capanada and the Inamica choice when you home come about baby. And the yadia the internal eminent now so in check. As I said, you trade and punyan coupons if I were any. So what's now Emma be shas, yes, a canina. Not say any duma, ye nyafo from fine share mouth, and just a few bob wakotona, shana wakotovo fro. A numpash and wakotovo fro. Nanny the share and yadia benyabi. Akotebi obi kra bisa se na eni na hye ane eni ne lens demu na sa lens na ehuto chima penti na obi eni timi fra afi ye hwe fa ho a enye biem ebie yaba weni yade ebie ha obi ayade ndubina ne amba inkohini ni abena na yade sawo yade yam ne ti se du sam o de kwa kofra aduane na wadi na de ahoto sonko kra enso etime e de abro ebie he ba lo ba pie mu a sadwe bie ni mo poshin sem bie ni mu sanso na ebie he ba Yama hwe safa koso wene ne so yema wahwehwe ni we bia sehye enyendu binane amba ya ayayam ne tise sam ya na ade kwa kofra aduane na etimi akomoje ni mu etimi akontine ni mu na afei etimi akwani ne chi akopepe ni ne chi epie wene ne so ma ne de ahoto sonko kra e de abrew esanse ni yade eyentine mu yade eni yade eyemoje mu yade enti wenye dure betimi akotre ni mu akoye mu adwuma odi bechi ya ne so na wonya anoye enso ewo hono GA numbers and a friend 0541 56 541 541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 now the AB and the retinal here not just said when no retina na e want to chima and no sa say banesana so nya retinal here the bemu hu so we dey na ho atochi manie en kan na ultimate hwe kane a na mo ebediru bebe no odi weni bokane a so ketua bi na hye se ewo afa ubenyine no afa wona mawia so kra wontime hwe awia ajodo nsesi omumani bibi ketua bi kyerɛ wani so a na ma wani ni tutu saa just retina en ho atochi man to me kabe pmo aba herbal clinic na yentu ase enso fama say glaucoma yade na ehau glaucoma ya kan wa sema na nansen
said the 85 jeans na jeans wa manfo ni so no enya asem ketwa eno nti se wan mama ye ntu ase amfa ma wo oji ye ndro ne bi akwa kofere aduane eno ye ntine mu yade o ntine na ma adwene ne ne di nkita ho no se pressure nya ba sope na akofa glaucoma yade enso ede aba ye kwada so adwena se market ne chipe ne ebutu kwada so adwena se market ne chipe domain ko so de ye ben apia ko bi ko store no domain ko ye ben apia ko bi ko store no benada dwemo no ma ena ye wo sanso na shadan so am se eyade ukwada ne ya wade bianse wa hapo go so enti na me na wo ka sei ye bogo so de dendi an ye bo adwuma wo no ma Genesis FM premises wo no ma efia de bia bebie ni eya adehye FM premises so na fashe utrimu ma me se ukwada ne ya wada ne ya go so no eno ntwere se eyade a Kumase branch no enya adwuma de bi sa Kumase ene Doma branch no fiti juada ekopem memenda ye adwuma apa no nsia kopem adwuma no nsia na emom ahafo go so de no na eye ukwada ne ya wada na efie da bia nso bibie ni hyan wo obi de ye te cataract ama ebo aba begina ne so ama che so hwade ana ye ni fita ehyaase se de wisi nketinkiti bi na ebe ne so na enyina kopie mu ebo ebeduru bebi ni wani su no eye utum eye te na ama saade no enso eba obi de ne ni aye ne ya ma che se ne tifa ahyaase se edwa no mesero tutume ka be pie mu ebi Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama mesi ye no de kwa kofre dua no koko no tom brown no rice water no ana na wo de fredi akotre ni mu akoye mu adwuma na yade ne nso e de free wo e de amount se me no ka se wo de diabetes hypertension ana kofe ni yade e de abrewa eye bi Herbal Clinic na make am for the amount nenne chese nhwemu twere se yade a nemu yade etimi kofa eni yade enso de ba enti obi o syphilis obi o gonorrhea se nyindi ko na nim ye pa etimi kofa eni yade e de brew esan se nin se de etim bibi ba ni podwe ni ma obeso obon nka ye kyere sa mpa bibi aba ni podwe ni mu enti eni no na etimi saade no na oje a na de aprewa ka kyere se kwakwadwo sei na aba wani ni mu we tutume ka de abepie mu abi Herbal Clinic na ye tu ase de ma o lens na washa ache wa yehwe ni na washa ache o pese o yidi to doctor so be ye o surgery on pese ye be ye wa bepie mu abi Herbal Clinic na fe ye ndi wujuma enso fama o ba ye nka de 50 Ghana cedis pe oji a wa ko hu doctor o so ba be bo nipa enu nti o pese o ji eduro ni biko na hu se de a emfaso ne ti hu se de ano hye na etie hu se de ye adwuma si fafa enu nti uji bi de kwa na wankasa eduro no na ede wo beba your numbers in the general firm 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 now the AB Herbal Clinic and so atwetwe nkomo enye ne yade nko an yesa ewo AB Herbal na emom no obai mema mu nti membo adwuma wo mpem no mampa wane ye adwuma yende na nye oni oba akohia na ye fa da bi udi siesie hu udi siesie mema na wetimi agina na so brane eno nti bra ye ma de ade kwakofra ko bensu e ma infections no ye ma mema de omde kwakofra ko bensu no na e ma ne ye ma mo de amade kwakofra wo enso ye de ye nubna ne amba no so ye powder sa ena ye de e ma sanso ene ye san ma onwia na wakwakọ no anom wankase wo nsa mpa e pure hips ene ye de ye adwuma enso ewo ABA Herbal Clinic for diabetes hypertension stroke no unya de bepie mo ABA Herbal Clinic pe stroke cry the soft water to challenge was 21 days se nipa no se oda ho cry tima ode ne ba no de eduro kana no won to ne cry sa na wotwe miensa na emom no so onensa no ntimi mpedwa be sha ase so opeja no nsa mpa yade no eduro ne kan no wa sha ase se okeka no na dia hoto enso e dia brand numbers in the general firm 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 050 281 2161 050 2161 fancy utrim saudi ani ento ya dia fancy utrim saudi ani hunhum ya dia tunhwa na moto fa kwa na ote wade so na bra oton ya dia na onya no edu tu be pie mu ebia o ka wasem hwe sofata o de yade na chi wade be ka no yade ne be fi widie nim na afia de ahoto enso abro ebia Herbal
ya Josu say nyame nsa wo mu nyame ensa wo mu ampa na abusuafo ye da mo ase ye mfa kwanya yi so ye de dwumade nyina beba wie ye enche kra ye nyamfa ma wie ye nemum enche kra ye de beba wie ye dan da nyina ne ofa matare hu ka mentuma epam yi hu ka ye Judia clothing owo Kumasi ya odium number no 0544 772775 me makeup ne me hair no from one person sugar beauty bar or tech maxima ekwan hu twan number no 0553 118834 0553 118834 nyame ya domwa ochina ya wada obra at 1 ye be sign any moshia e wodwumadie ne so ye be ba betena se na dwumadie no ya hyehye ne say bankwa ye de abram mafiefie mu mo adwuma so ba bibia ya na musumu amuti nyina na kagetie Dubai babia mu bia mu nyina nyame onhyira musa ye be ba ho kranche ye be ba o tim nyina ye be ba ho ya be semu ho kama se wati ase na bibia etumi abo ye damu ase pa ene big mama Lady Gold and a fey Evangelist the graft a day, a man who never lost in town, and afe ohima benewa team ningina team unkaye ningina production team Ofori Mr. Ofori Kwame Paulinom Eric Mo Hannah Ade, my baby girl. What I say, woman tatemu DJ Frankie's Nyame Asia mungina ene yeah. Birthday yo papa I'm so bad to say kwachi girlfriend kamere yefudi ayata brawate kwachi girlfriend na obetnemu na eja Obaa Adwoa I said the munim dada no so bodua mu hema metnemu yedi animu di dwuma ne kama timo menko amentumi enye yenyina ye kabomu ena emu aso yetimi edi dwuma ne kama yede abram edi amamu na happy birthday and confirm Sandra ene eye wawoda happy birthday shonkokra enko emfa emausanso and a Prophet Richard Nana Opoku Pauli Brano no na Pauli kachira mieza obra na birthday wachira beto awanka hwi anti Pauli ni nua bema prekope osaye difo Prophet Richard Nana Opoku Pauli nua bema no ayo ono da so no onene sampa no kwasam happy birthday difo Richard Nana Poku wono no happy birthday enko emfa emma ohima bene wade akai de meje mu na me de ama na wagisika no sansa sikai na ya ojo what's on this channel okay ene mama check them sanfro Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masoya ye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction wo hoda. Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code there. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there. No fee. Hey, they just say kayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejia Kumasi. Call us on 026
026-167-1686. 026-167-1686. Or 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686. 026-167-1686. Or 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686. 026-167-1686. Or 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686. 026-167-1686. Or 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686. 026-167-1686. Or 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686. 026-167-1686. Or 053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism.
Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you
planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you
planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour package. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway
for success.